Slavres, evara ve şeva bxêr hevanno hêvîdar mûtev başin çend û çên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Di nava bernameyê de hevalê me dara wê were bibe mîvanê me em ê meselê şîrove bikin. Meselên me ê navxweyî û ê navnetewî. Baş e? Eger dîmen û deng baş bin em hema dest pê bikin. Bi vî şeklî ez binêrim emîn bibim ku deng baş e her tişt ji ber ku ême temam süper her tişt baş e. Em ji roja îro dest pê bikim 25 mijdarê ye wateya roja îro. Îro rojek hinek cuda ye. 25 mijdarê roja tekoşîna li di tijî tundiyê ye. Tekoşîna li di jî zext zor şiddeta li jinê. Çawa çêbû? Em hinekî bi qasî deqekî du deqe behsa vê yekê bikin paşê em derbasî meseleyên xwe bibin hevanno. Ev jî manşeta me ye hema bila li ser ekranê ve wisa ye me fotoğrafek xweşik ji we re neqandiye hilbijartiye. Roja ku jinên li çar aliyê cîhanê li dijî tundiyê dengê xwe bilind kirin 25 mijdarê têne cem hev me ev analîz ev nûçe ji Nûçe TV girtiye. Nûçe TV em binêrin demên pêş me de wê dengekî bilind derbixe. Dîroka vê rojê digihêje beriya 65 salan di salên 1960 de li komara Domînikê xuşkên Mîraberê li hember dîktatûriyê li ber xwe dan lê her sê jî bawekî hovane hatibûn qetil kirin. Ji wê rojê ve ye dünya xwedî li wan xuşkan derdikeve 25 mijdarê weke roja tekoşîna li dijî şiddetê dibînin û wisa piranî jî jinê Kurd deng derdixin. Yani jinên hewcedar, jinên madûr ên weke Kurdan. Werekiya wan a ku beriya 65 salan nîşan da 25 mijdarê veguherand rojeke tekoşînê ya navnetewî. Îro tundûtijiya li dijî jinan ne tenê pirsgirêkeke takekesî ye. Rastiyeke civakî siyasî ye. Barê herî giran ê şer, xizanî, feqîrî, fuqaretiyê, encamên şer jin dikişînin. Ji ber vê yekî 25 mijdarê ji bo jinan hem roja şînê ye hem jî rojekî bihêz e ji bo xwe roja tekoşînê dibînin û wisa şer dikin, mücadele dikin. Ji bo jinê Kurd bi taybetî ev roj di bîranînekî pir kûrtir de kok digire. Li vê erdnîgariyê li Mezopotamya, li ser axa me Kurdistanê jin hem bûne hedefa tundiya navmalî hem jî bûne hedefa tundiya siyasî. Şer, pevçûn, koşberiya bi darê zorê, wendabûn, piranî encamê wê jin dikişînin, zarok dikişînin. Wendabûn jî meseleyekî mühîm e aniha li coğrafya me. Ev tundiya pir alî şopeke giran li ser jinan hîştiye lê di nava vê tarîtiyê de tekoşîna jinê Kurd bi nav û deng e. Pir mezin bû bi taybetî bi şerê li Kobanê re êdî di navnetewî de jî deng veda. Jinên Kurd bawekî bihêz xwedî li 25 mijdarê derketin. Hê jî derdikevin. Îro weke mînak li çar aliyên Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê jin li ser piyan bûn. Siyasetmedarên me, siyasetmedarên dewleta Tirkiye ê coğrafya me mecbûrman daxuyanî bidin. Di derbarê vê roja mühîm de li hember tundiya li jinê. Mesela weke numune Tayyip Erdoğan ku zemanekî gotibû jin be, zarok be lê nenêrin çi îcab dike bikin. Îro derketiye dibêje dibe em dest dirêjî jinan hekin, dibe em şiddetê li hember jinan bi kar neyînin. Dibêje Tayyip Erdoğan. Yani guherîn û veguherîna ku çêbiye li coğrafya me bi xêra tekoşîna jinên Kurd e. Vaya divê em heqî wî bidinê. Ev dîrok ne tenê bû rojeke bîranînê di aynê demê de bû rojeke rêxistinbûnê, bû roja derketina kolanan, deng derxistinê. Ji Leyla Qasîman bigire heta Sakîne Cansız li hengên Kurdan, tekoşîna jinê Kurd li çar aliyên cîhanê bela biye bangeke bihêz idî. Ne tenê li Kurdistanê deng vede de li her derê cîhanê jina Kurd idî biye çavkaniya îlhamê. Jinên din ên cîhanê ê madûr ê hewcedar jî idî jinê Kurd weke numûneya tekoşînê nîşan didin. 25 mijdarê ji bo jinê Kurd
parastina bîranînan e hem jî ji bo pêşarojê peyama hêvî û berxwedanê ye ji ber vê yekê her sal tevgera jinên Kurdistanî vê rojî wekî sembola berxwedanê wekî sembola azadiyê pîroz dikin. 25 mijdarê her sal aynê rastiyê tîne bîra me çi ye 25 mijdarê ne roja şînê ye roja têkoşîn roja berxwedanê ye roja ronahiyê ye em wisa bibêjin hevan da niha em dîrek bi nûçiyan dest pê bikin ji bo me ev roja xwe bi bîranî 25 mijdarê ji xwe bültena vê sibê de jî min behs kiribû bi qismî. Wezîrata Karê Derve ya Amerîkayê li Başûrê Kurdistanê çi dike li pê çi ye hevanno daxuyanîkî daye ragihandiye ku alîkarê Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Mikhail Rigas tê Herêma Kurdistanê armanca sereke ya ziyareta Rigas vekirina avahiya nû ya konsolosxaneya giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê ye. Wezîreta Karê Derve ya Amerîkayê bernameya ziyaretê eşkere kiriye ka wê çawa bibe di navbera 27 vê mehê û 5 kanûnê de ew ê biçe Iraqê biçe Tirkiye biçe İsraîlê em basa Mikhail Rigas dikin li gorî daxuyanî Rigas wê li Iraqê birayedarên hikûmetê re bicive nûnertiyên dîplomatîk ziyaret bike. Xala herî giring ya ziyareta wî ya ji bo Herêma Kurdistanê dekirina avahiya nû ya konsolosxaneya Amerîkayê ye. Beriya Iraqê Rigas wê biçe Tirkiye jî ew ê li Stenbolê serokatiya heyetekî Amerîkayê ya ji bo merasima salvegera konsolosya yekemîn ya İznikê bike. Ew ê bi hin kesan re were cemhev wekî din ew ê biçe İsraîlê jî ew ê li wê derê peyam bide peywendiyên bihêz ên di navbera Amerîka û İsraîlê de ji xwe tê zanîn ew ê dîsa wê peywendiyê wê tekiliyê dubare bike balê bikişîne ser berjewendiyên menfaetên stratejîk yên her du dewletan tê zanîn. Hêviya me ew e ku menfaetên her du dewletan û yê Kurdan di derekî de bigêjin hev û du. Eger menfaetên me Kurda û yê Amerîkayê û İsraîlê li derekî de bigêjin hev em hinekî dikarin jê fayde bibînin. Ême êdî em mecbûrin weke netew faydeya xwe bifikirin. Fayda me li Kudrê de be em hinekî ber bi wê derê de gavan bavêjin. Êdî heqeten em westiyan weke millet weke netew bifikirin di 5 salên dawiyê de hema roja ku ez hatime dünyayê heta îro tim di nava şer û pevçûnan de em mezin bûne sürgün, koşberî, zexta dewleta Tirkiye, tirs, panîk, tirsa mirinê, endişe hemî di me de kom bûne. Êdî em însanên nifşa me travmatîk em mezin bûne. Êdî xewê me li me heram bûne. Êdî em weke netew mecbûrin pêşa roja xwe bifikirin, qedera xwe bifikirin, menfaetê me li Kudrê be em li wê derê cihê bigirin. Menfaetê me li cem dewleta Tirkiye be em wê derê jî dikarin cihê bigirin lê bi şertê ku ev însanên me bibin însan, bibin medenî. Ez behsa Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçelî nakim. Her du însanên îxtiyarin îro hene sibê tune ne. Mesela Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçelî temamê emrê xwe bi têkoşîna li hember Kurdan derbas kirin. Destê wan da çi hebû, çi tinebû, pere, pol, malê Tirkiye, perê Tirkiye, bütçeya Tirkiye hemî xistin şerê li hember Kurda. Îro hatine dawiya emrê xwe de, di dawiya îxtidara xwe de pêvajiyekî didin dest pê kirin. Dibêjin em dixwazin êdî bi Kurdan re li hev bikin. Ama em dinêrin samîmiyet kême, heqîqet kême, ne lêborîn heye, ne xwe efû dikin, ne ji me efû dixwazin, ne qanûnekî derdixin. Wisa qure, wisa jor da dinêrin li me. Yani ev nêrîna bi vî şeklî em weke milletê Kurd em red dikin, em qebûl nakin. Ême ji bo ku em bawer bikin ji vê banga wan ji bo biratiyê, ji bo lehevhatinê divê pêşî em samîmiyeta wan hîs bikin. Samîmiyetê em çawa hîs dikin hevano? Divê pêşî xetayê xwe, kêmasiyê xwe, kujeriya xwe qebûl bikin. Li xwe min kur werin. Divê bibêjin ku me kir em bi ser neketin. Lewmayê em were li hev tê. Ne ku hûn mecbûr mane teslîm bibin. Ême derdekî me ku em teslîm bibin tune ye. Tiştî ku em wan da bikin tune ye. Li Bakurê Kurdistanê 3 milyon însanê me hene. Em çi wenda dikin? Piraniya me ji xwe asîmile bûne. Ne zimanê me zimanê perwerde ye. Ne em dikarin tiştekî bi ser bixin.
ام تشتی کو وندا بکن تونه جبروی کی مادم ایرو هاتیه سکینیه د مسئله استراتژیک ده د مسئله سیاست ناونتیوی ده د کنجونکتورا سیاسی روجدات ناوین ده مادم کی پدویا دولت ترکی به کردان هيا بریا هر تشتی دبی ببیجن ما کر مخواست ام وطنه بکن مخواست ام و عاصمله بکن ما ربازم پر هوانه بکارانین لهم بری و لیم بسر نکتن وایه ام جوا لیبورین دخوازن وایه ما دریه کی نو وکریه ما روپله کی نو وکریه ادی ام دخوازن بواره له بوارن ای ملتی کرد هون ما قبول دکن ناکن بانگه کی وسوره و دمی ام دکارن بنرخینن ام دکارن بدن برهف حقیقتا منفعت ما دوی دری ده هیه تونه وقتی تونه به ام شخرا دکشن کوشی خواه ام تری دنگی خواه نادنوان ام دجمناهی خواه لهم بر دولت ترکی بدومینن لگوری امکانین خواه ام سری هلدن ام دستور ندن که اومد داقلتینن قط نبه اگر بخوازم داقلتینی جی ام قرقوان دا ببین کور ببین حسن ام وانا عاجز بکن یعنی قط نبش دسته ما عاجز کرنا دجمن ده ایجار آنها ام لبندینه که او راقبین ما صمیمیت آخوا نشانه ما بدن یعنی جوه داخواز ماسومتر تشتکیه هوانو یعنی ام صمیمیت دخوازن بگابی یعنی ام نکارن چاوی خواه بگرن و خواه جن سر بربخته وان تشتکی و ستونه تجربه اکی مه حافظه اکی مه ام زانن ده کیجان پیواجویان ده پیواجو دان دست بکرن ناوی کرن پیواجویا چاره سریه پیواجویا نظام چه آنها پیواجویا تونه کرنا تروری وانا همی مدترسینن هوان نا وانا همی نشان مددین که انسان دجبری ما جسامیمیت دورن مثلا ترکیه به ترور ام حز ناکن ناوی وی پیواجوی ناوی وی سردمه ترکیه به ترور نبده بی از همه جیه بدم Ömer Çelik وانو Ömer Çelik tişteki henek cuda dibêje heta niha aynî benîşt ciya qesede bila xwe bike qesede nizam çi bike qesede bila biçe teslîmê dewleta Şamê bibe dewlet mewleta Şamê jî li ortê tune ye tamamen dere we yani ji bo ku yani tiştên wî rojê min ji hevalekî re bas kir madem ki em pir dixwazin tevlî hin dewletan bibin divê pêşî em Sûrî ava bikin em bikin dewletekî paşê em biçin daxil bibin madem axwase em pir hez dikin daxilê dewletan bibin madem em ji me Kurdan re dewlet naxwazin em biçin ji Sûriyeyan re dewletekî çê bikin û em jî di koşekî de ji xwe re tê de cih bigirin ew jî eger cih bidin me çunkî em ji xelkê re dewletan çê dikin em tê de cih nagirin em dîsa vedigerin ser eseleta xwe em vedigerin çadira xwe و کاراکتری جواکا ما اوسایه ام چی بکنم امش خورا نخوازه ام تمش خلکی را دخوازم امش خلکی را هنش خورا توننه مثلا او قاصد تشتی که امش بو خلکی دخوازن جبو خوازن ها قطن سرکفتن پر زود کاره چی ببه yani ام دکارن دستی خال ماسیخن yani ام دکارن بچن پیشیا نتیم یک بیجی کرد مالی الاوروپای بنرن الوی داری 2 کیلومتر وی دا آواهی نتیم یک بیه yani ez karim garantî bidim we eger 500,000 Kurd werin hefteyekî pêşî avahiya netin yekbî bisekinin bêjin em ji bo milletê xwe netewa xwe ji bo welatê xwe statû dixwazin heta ku li vê derê statû nê îlan kirin em ji vê derê ve naqetin hefteyekî 500,000 Kurd li pêşiya netin yekbî bin statûya Kurdistanê dikeve garantî ne Swîsre dikare barê 500,000 Kurdan rake ne netewê yekbî yên Amerîkayê dikare rake û em dibin rojeva serekeya dünyayê dünya wê behsa me bike ama em nakin çima em nakin nizanim hêza me heye erê quweta me jî heye haqiqeten heye yani îro tevgerên Kurdistanî hemî mesela ez behsa PDK YNK Partiya Karkerê Kurdistanê dikim tevgerên me yên din ji ber ku ev meselekî me yê netewî ye ne partiye tiştekî ser partiyan ra ye em bikevin nava hereketê bikî vî şeklî 500,000 însan nabêjin milyonekî jî 500,000 ji ber ku mantiqî ye yani mümkün e dibe yani me rûdkare bike çima di Newrozan da em 200-300,000 însan di festîvala da têne cem hev çima em nikarin 5 roja li pêşiya netewên yekbî sebir bikin li ber xwe bidin
mümkün yani dibe yani. Divê em bikin jî. Ez behsa ziman jî nakim. Mesela naskirina ziman, Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Ez behsa vana nakim. Vana heqeten piçûk dibînin. Pêşî divê em tapiya welatê xwe dewr bigirin. Ew jî em jê re dibên statû. Nûnertiyekî me hebe li netewek bî. Doh rêzdar Karayêlan behs kir. Ya netewek bî ne tenê netewa yeketiya dewletan e. Yeketiya milletan e. Yeketiya netewan e. Binêrin dewlet cuda ye, netew cuda ye. Mesela Kurt netewin ama netewekî bê dewlet e. Divê li netewek bî nûnertiya wan hebe. Ne weke çavdêr, weke endam, weke nûnertî temsîliyet divê hebe. Bikaribe di civînan de destê xwe rake, nûnerê me bikaribin biaxivin, bikaribin di biryaran de ciyê xwe bigirin, derd û kulê xwe ji dunyayê re karibin bibêjin. Dawa Kurd ne dawekî navxweyî a Tirkiye hevan da. Ez ê de dirêj nekim, dara ji mîvanê min e, ez nûçeyê xwe pêşkêş kim, dara wextê ku hat em van tiştana dikarin bi hev re şîrove bikin, rêja min ji we ev e, hûn bibin abone, vê kanalê pêş bixin ji kerema xwe re. Hevalekî me wey bûye endam, Abdulkerîm mala te ava her hebî bûye endam. Hemî hevalê din jî eger bibin endam, em bikaribin hinekî alîkarî bidin hevalê xwe yê rojnameger ku bikaribe bi rêya vê kanalê ji we re xizmetê bike. Ne ji min re ye, ji we re xizmetê dike. Ev kanal mezin be, ne 10 rojnameger werin her yek bernameyekî çê bike, ji we re xizmetê bike, süper dibe, çima nebe. Armanca me ew e, hûn tev bi xêr hatin hevanno. Ez hema nûçeya Ömer Çelik ji we re bixwînim. Berdevkî AKP Ömer Çelik ragihand ku ew gotinên erênî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê not digirin lê divê bi kiryar dibe em bibînin ku Qesede li ser wan negefe. Mazlûm Abdî wê rojê axifî bû gotibû ku hebûna me li ser dewleta Tirkiye tehdît nine gef nine yani Tirkiye mübalağa dike. Çelik her wiha got eger Qesede bixwaze li ser me nebe gef divê girêdayî peymana dihê adarê a li ser hikûmeta Sûriyê be. Desteya rêveberiya navendî ya AKP bi seroketiya Recep Tayyip Erdogan civiya piştî civînê berdevkî AKP Ömer Çelik daxuyaniyekê da çapemeniyê behsa pêvajoya çareseriyê behsa Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê kir. Çelik li ser pirsekî di derbarê gotinên Mazlûm Abdî yên bi rengê eger werim vexwendin ez amade me biçim Enqerê dibêje pêşketinê li navçê dînamîkin tiştek ku em dibêjin gelekî zelal e em bi retorîkan eleqedar nabin ez li ser daxuyaniya vî kesî yan jî wî kesî şîrove nakim a girîng ew e bûyer ber vê ku derê ve diçe eger yek rabe bibêje ez ne dijminê komara Tirkiye me ez ji bo Tirkiye negefim divê em vê yekê bi fîzîkî bibînin ya ew çi qas însanên ew in ya însanên ji esaletê dûr in ya. Mazlûm Abdî generalê Kurd rabiye dibêje arkadaş em ne tehdîtin li ser dewleta Tirkiye dibe em fîzîkî bibînin. Yani kengê Qesede êrişê tê kiriye. Yani fîzîkiya çi dixwazî bibînî yani. Fîzîkiya çi dibînî? Sibê hetayê werî tu rojava dixî, tu fitne fesadî derdixî, tu wan çeteyê xwe dixî hereketê, te Efrîn dagir kiriye, Serêkaniyê dagir kiriye, tu diçî mal û milkê xelkê, zeviyê xelkê talan dikî, ser de jî dibêjî bila îspat bikin ku negefin ser me. Pêşî tu îspat bike tu negefî ya. Me got Tirkiye nermiye a dîsa me aciz dikin ya. Eger em tespît bikin ku ew di nava hewdanan de ne ku sibê êrişê Tirkiye nakin, gotina em negefin ji bo me wê demê ancak wate dibîne. Ama eger sibê êrişê Tirkiye bikin ya kî êrişê Tirkiye? Sibê êrişê Tirkiye bikin ev dibe ji bo me dibe gef. Çelik amaje bi helwesta hikûmeta Tirkiye li hember Qesedê kir anî ziman ya ku em dibînin ev e Qesede rêxistineke terorê ye, şaxê Sûriyeyê PKK ye. Di çarçoveya nêzîkatiya Tirkiye bê terör ya herema bê terör de divê ev ji bo Tirkiye ji gefbûnê derkeve. Berdevkî AKP destnîşan kir ku armanca wan sereke fesihkirina rêxistinê û danîna çekan e. Bê ku rêxistin û hemû beş şaxên wê xwe fesih bikin, çekan radest bikin, heta ku çekê xwe neşewtin yan jî binax nekin, kes nikare bêje ev pêvajo temam biye. Yani ez jî dikarim gotinê pir xweş bibêjim. Kawê daratê bile ew bêje. Bala me li ser Tirkiyeye bê terore ev ji bo Iraqê jî, ji bo Sûriyê jî, ji bo şaxên li Îranê jî aynen wisa derbas dibe. Yani Tirkiye bê terör tê manê ku hemî rêxistinên Kurdistanî çek û silahê xwe daynin. Mesela dibe ji bo Iraqê, Sûriyê, ji bo Îranê ez lê zêde kim Japonya, Çîn û Maçîn û
لسر هیوی بن عرده کرد لکدری هنه دبی چکی خداینن کرین ده دستی خدا جداینن مالی خواه خارن چینه کن بلا بمرن Ömer Çelik her vaha amacet pekir ku eğer şert û mercên Tirkiye werin bi cîhanîn rêya siyasêtê ji bo Qesedê vekiriye. Maşallah. Dewleta Tirkiye destur dide Qesedê ku li Sûriye partiyekê siyasî ava bike. Mesela nabêje ya milletê Sûriyeye ew çawa biryar bidin wisa ye ka em rêz û hirmet nîşanî îradeya milletê Sûriye bidin ê Rojavayê Kurdistanê bidin. Qesedê icab nake. Qesedê hêzekî askerî ye. Partiya siyasî ava nake. PYD heye. PYD partiyekê siyasî ye. Ew dikare di hilbijartina de cî xwe bigire. Ji xwe hilbijartin çêkir dewleta Tirkiye nehîşt. Yani insana xwesa di rû nabe dema ku ev peymana adarê dihê adarê ya ku bi Ahmed el Şarara bikeve meriyetê ev hêz û êdî ji bo Tirkiye negef be. Wê demê ew kesên ku beşdarî terorê nebûne dikarin biçin nava Sûriye partiyeke siyasî ava bikin di siyaseta Sûriyê de rola xwe bilîzin. Yani tu çima destûrê didiye. Çelik pêvajoya çareseriyê behsa wê kir ragihand ku dewlet hem hêza xwe ya leşkerî hem jî hêza nerm a di çarçoveya hukûk û demokrasiyê de ji bo çareserkirina meseleyê bikartîne ji bo derxistina terorê ji rojava welêt wekî hemû demokrasiyên pêşketî Tirkiye jî hem hêzên ewlehiyê bikartîne hem jî derfetên dewleta hukûkî û demokrasiyê de nirxîne. Dewleta Tirkiye ji were bêjim heta niha hêzên ewlehiyê heta dawî bikaraniye derfetên dewleta hukûkê tuca nexistiye dewletê demokrasî nexistiye meriyetê ji ber ku demokrasî nizanin çi ye. Wekî din divê em bala xwe wenda nekin bala me li ser wê yekê ku rêxistina terorê çekan dayine xwe fesih bike. Anha divê em vê derê de kilît bûne. Ême em bala xwe temamî didin ser vê. Gotinên bi niyetên baş ên divê mijarê de divê em li ber çavan digirin. Bila ew gotin werin cî di asta gotinê de nemînin. Ji ber wê dema kesekî rabe bibêje ez li ser Tirkiye negefim divê em bi kiryar vê yekê bibînin, destnîşan bikin, piştrast bikin. Dema ku me ev yek dît tu pirsgirêk namîne. Li vê derê çi dibêjin? Dibêjin destkeftiyên Kurdan. Lê rêxistina terorê dest bi ser navçeyên Kurd Ereb û Kumêdin ve girtiye dagir kiriye. Nizam tiştê beredayî dibêje ez qet naxwazim ji were bibêjim wexta we bigirim. Bixwe hatiye mesela Efrîn û her derê dagir kiriye behsa wê nake hebûna Qesedê ya li Rojavayê Kurdistanê Reqqa Dêre Zor Tebqayê weke dagirkerî pê nasê dike. Peymana dehê adarê alîgel hikûmeta Sûriyê eger were bi cîhanîn ev wê nîşan bide ku gefa li ser Tirkiye hinekî bi dawî bîye. Ya peymana dehê adarî çi ye me fehm nekir. Ême dibêjin baş e ji bo me dewleta Tirkiye dibêje bila acîlen pêk bînin. Wextê pêk were gef li ser me radibe. Nizam çi tê de heye. Me tiştî ku qasî ku me dît heş xalên serekî ew jî ji bo fayda Kurdan e. Hevan no. Di İYİ Partiye de îstîfayekî payebilind heye. Ez wî ji were pêşkeş bikim. Paşê ez hema dara li benda me ye. Ez bigirim jor. Hevan no. Alparslan Yüce biraya hesabê xwe medya civakî ragihand ku wî ji erka xwe ji endametiya partiya xwe îstîfa kiriye. İYİ Parti çima giring e? Ji ber ku partiya herî netewperest, nijadperest a Tirkiyeyê heta niha MHP wisa bû. İYİ Parti ji MHP veqetiye partiya xwe arzî ava kir. İja niha însan wexterê ji wê derê vedixetin îstîfa dikin veya tê wê manê ku nijadperestiya li Tirkiye asta wî hinekî kêm dibe. Însan wisa nijadperestiyekî pir tûj naxwazin. Yani îstîfa kiriye gotiye em ketin nava partiyê ji me wetirê ev partî plan û projeyên demdirêj dide pêşiya xwe me dît ku ketiye nava hestên nijadperestiya piçûk ji bo wê dibe em îstîfa dikin. Li depoya emanetên edliyê dadgeha Rûheyê teqînekê çêbû di encamê de karmendekî birîndar bû. Hevan no ez vê jî ji were pêşkêş bikim. Piştî teqînê şewa derket tiştekî nemezin e lê kesekî birîndar bîye. Wekî din di êrişa hêzên hikûmetê de li Dêr Hefrê zarokekî birîndar bû. Di encama êrişekê bi balafirekê bê mirov ya xwekûş ya hêzên hikûmeta Veguhêziya Sûriyê de li Der Hefrê zarokekî heft salî birîndar bû. Çima êriş dike nizanim. Sedî sed e divê qenatê de me dewleta Tirkiye êriş dike. Dixest stûyê hikûmeta Veguhêziya Şamê. Ajansa Anhayê li Tebqayê ragihand ku hêzên hikûmeta Veguhêziya Sûriyê bi balafirekê bê mirov a xwekûş
êriş birine ser kargeheke keviran li Dêr Hefrê di encamê de zaroka 7 salî bi navê İman Alî birîndar bûye ewrakirina nexweşxanê. Hevanna aniha mîvanê min amade ye, mîvanê min wextê dibêjim hevalê me ye hûn tev nas dikin heta niha pir caran tev lê bernameyê me bûye. Ez hema vîya dayînim û vîya bigirim jor. Dara merheba bixêr. Heval Bedran merhaba slav roj bo mîvanê we jiyanda min te. Mala te ava. Dengê min baş e na? Dengê te baş e, kamera te jî baş e, serê te hinekî dibire ama tiş nabe. Tamam em ê bibe paş wê çê bibe. Ama wisa jî dibe ya. Ha süper e süper. Tam bu ekranek profesyonel. Meru dibe qey Meru dibe qey niha BBC'ye. Nana ez xwe videografer û fotograferim min 3 sala beşê medya xwîndiye di mala min de her tişt heye. Süper e. Zaman hebe di mala min de mesela mala min de kamîre heye, mala min de lens hene, mala min de dûsê kompîter hene, light hene mesela ham berdene xwazin em ê bikin roj vê derê. Tamam. Heye de tu çima naxî xizmeta xelkê. Rastî heval Bedran. Ez pir dixwazim madem ki ew qisa cihazê te hene ême mesela cihazê me hemî dixitimin dicemidin tiştek jî fehm nakim. Mesela madem cihazê te hene çima naçî kolanê, çima naçî komelê, çima naçî mikrofonê dirêjê xelkî nakî tu nabêjî ya arkadaş yan jî ya exî yan jî ya heval pêvajoyekî heye hûn çi difikirin derdê me bi dewleta Tirkiyeyê wê çawa be şam rojava wê çawa be mesela ez pir dixwazim tu biçî mikrofon dirêjê xelkê bikî ew wî Vallahi rastî heval Bedran ez te ra bêjim yani zanî çawa ye projekî min heye bi rastî projê min nebe tu zanî ez dixwazim mesela ji ber ku ez her du zarevê Kurdî jî xweşik dizanim biaxivim tu zanî yani projê min heye ama mixabin te ra bêjim heval Bedran yek ji ber kar dû jî ji ber ku ez berî 4 sala min qeza kir erebê heye lê mixabin yani sê çar emeliyat jî hatin kirinê hê jî ne başim tu zanî ev ya hinekî pêşiya min girtiye yani mesela ev salê berê dîsa emeliyat bûm ez nîha dîsa diçim emeliyatê ve hinekî min ew girtiye yani jiyan pêşiya min girtiye motivasyona te hinekî dadixîne erê em berê dîsa jî em çi bikin jiyan dikin yani em pir dixwazin mikrofona me li ber devê xelkê me be ka ew çi dibêjin ka keremke tu niha heyeta me heyeta parlamentoya me a te nine tij Tirkiye ninî heyeta parlamentoya me êdî dewleta me jî heye çû İmraliyê Cem Rêzdar Abdullah Öcalan tu çawa dibînî dewletê cara yekem e beyan kir ku Abdullah Öcalan bayekê fermî muxatabê wan e di mesela Kurdistanî de yani meriv bi çavek objektif lê binêre heqeten çawa ye Vallahi ez tu zanî heval Bedran her tişt ew e yani girêdayî pir tiştan e yani tu zanî em tinê eger vê bibîn ev nabe yani mesela niha ew serhildanên li Aliya Elewiya ra çêdibin gerem vaye bibînin dû mixabin yani medyaya me behs nakin yani niha İxwan Muslimîn xist lîsta terorê yani Amerika AKP xwe İxwan Muslimîn heye ku İxwan Muslimîn niha birêve dibe AKP yani Erdoğan'a birêve dibe tu zanî ama medyayek behs nake tiştekî nake bêje ev hemû girêdayî hebin tu zanî paşê ez têm ser bî niha mesela ku problemê li Sûrî li Laziqiye û li Hims û Hemayê çêbûne du rêv yani yek belkî Colanî dixwaze ew çetê û metê nizî Tirkiye li vê derê derxîne ev yek dibe li gel Elewiye li hev kiribe dû dibe Tirkî birêya Îranê di gel Elewiye li hev kiribe ji ber ku Colanî nêzîkî Amerîka û İsraîlê bû yani beliyê tişt zanî xwaze li vê derê problema ji bo ewa hêza Colanî çêke li vê derê vêca
ئەم دوو تشت بن گەرە تەبگەرە ئازادی بڕاستیژی هشیار بێ یانی وایە ببینێ ینی بە خوێندنەوەیەکی بووە ji بۆ هەبە ینی ئەس بێ دەبێژم ئەڤ یەک دوو مەسەلا ئەمریکا ئەخوان موسلیمین خستێ لیستە تێرۆر توزانی ئەو کلکی ئەردۆغانی گرتیە نەها زانی یعنی نەها ئەردۆغان دبێت نافخوادا بەلکی لە سووری دەرخینن ینی دبێت نافخوادا ببە ینی تەم دیکتاتۆرێکی مەزن تزانیش بەرک و دەرەکش بۆی نامینە ینی سیاسەتی خۆ تێدا بمەشینە ینی گەرە تەبگەر ئاماژێ وێ ببینە وەکی چووناو بێ تەمام دبێت چوونەوێ دەرێ لێ مخابین ئەم تشتێکی نزانی سەر چوینێتن ئەم زانین چوون و هاتن ئەس دوایە دەبێژم ینی دەما پرۆسەکێ و کەس نزانە و ئەم دە ساڵێدی ژێرا کە گەرە کەس نەبێت لێ دەرێ چارتی گوتن ئەژی ینی ئەوێژی هەنێکی نەزەڵاڵە نەولەیە ئەس ئەم گۆتنا منە ئەس بولۆ دفکرم ڕاستە یعنی سبەبی ئەم نزانن مادەمکی پێوەژوەیەکی ئەو قەسە حەساس هەیە دیالۆگا دنابەرا مەجلیسا ترکی و ئۆجەڵاندا چما 10 ساڵان vێتشێرن چما دکن سڕێ دەولەتی ئەوجی مەسیلێکی جودایە نەولەیە دەبێ مەرە ڕەنها gelek dibêjin ji ber ku hesasiyet û nizane çi heye disiya çi wilo tune dewletê Tirkî ne hemû bin destê Erdogan û Baxçelî de kes me ra nebêje wala hesasiyet heye û milletcî heye û CHP heye tiştekî wilo tune eger CHP bikarîbe tiştek kirbe ji bo İmamoğlu dikir bi sedan ew wî hemû xistîne zîndanê tişte ji xwe ra dikir ne wilo ye tiştî wilo tune dewlet di destê Erdogan û AKP û MHP de ye û karin her tiştî bikin û tirsê wa jî tuneye tu zanî ji ber ku Emerîka jî ji bo vê pêvajoyê gelekî ew nîne yanî bêje hûnê bikin nekin jî tu zanî midaxele nake Wextê ev biraya Müslüman bikeve lîstiya terorê dara debasa AKP kir em zanin AKP perçiyekî Îxwanê Müslîmîn e wê tespîtî çawa li tekîlê Tirkiye û Amerîka û İsraîlê bike Zaten têkerî tevî bike ya çawa neke ama tiştekê ye zaten Erdogan yanî bêbandor bûye siyaseta Türk bêbandor bûye tu zanî ev e mesele yanî kes nabîne tu dûî berê Erdogan diçû Mîsrû diçû wê derê û Lîbya û her derê pelamar dikir her derê xwe digo em pir mezin bûne wî dir her tişketiye kontrola me ne lê niha newilo niha dibînin siyaseta wan têk çûye lê dixwazin ha Emerîka Awropa İsraîlê jî dixwazin li navxwe de Erdogan çi xasî zextê li dijberê xwe bike ji bo wan e li destê wan e hêj zeîf dibe zanî ev e yanî gere em waye bibînin vêca ji bo wan çi xas Erdogan zextê bike diktatorî bike li dijî CHP li dîyê dinê ji bo wan e qazanca Emerîka û İsraîl û tevî ku Awropa jî têda heye rast e hebûna Amerîkayê li Rojava wê bikeve xeteriye li gorî texmînat te yan ew ê bimînin menfaet tabii ki Amerîka menfaetê xwe digere menfaetê wan de aniha mayîna li Rojava heye yan ew ê berê xwe bidin Şamê piranî baregehê xwe li Şamê û derdora wê çê na tu zanî nikarin heman herin ji ber ku baweriyana welin ew ê tune bi hêzên rastî jî hênek tune ji ber ku Emerîka siyaseta Emerîkê tiştî bi fakit dike fakta dibîne tu zanî ew fakta ku Emerîka nikare Rojava bêle ji ber ku ew hêzê hatine hemû jî teröristin nîvana Daişin eger Emerîka tiştekî wilo bike şaşekî mezin ji bo xwe dike tu zanî meselen dibe em wilo bibînin meselen ez na Emerîka jî belkî wilo difikire eger ku piştike Kurdan wê derê here Şamê wê çaxê dîsa Daişek çê bibe li wê derê Tirkî dikare bandorê wan pir bê nav hêzên niha û hêza li Sûriyê ji bilî Qesedê bandorê wan pir li ser wan heye heta di nav Colanî jî de dikare dîsan yanî evekî çê bike wê çaxê problemekî mezin ji bo Amerîka û İsraîl û Ewropa jî çê dibe ji ber ku bajarê mezin dikevin wastana dîsan ew hêz û teyare û parekî xerç kirin ji bo ku têk bibe zehmetî dikeve pêşiya wan Tu difikirî ku di helbesta Tirkiyeyê nermbûnekî çê bibe mesela hin derdor dibêjin de civîna li Duhokê de dewleta Tirkiye dengê xwe dernexistiye heta rêvê kiriye ji bo ku civîna li Duhokê serkeftî derbas bibe Ahmed Davutoğlu jî şandin wê derê Serokvezîrê Berê Tirkiye Mazlûm Abdî wextê çû wê derê jî mesela dengê xwe dernexistin rêvê kirin dikaribû li dij derketina jî li dij derneketin
هەواڵە هێژە توزانی چێ ڕاستیەکەیە قەدە بە سیاسەدا قەدە بێ سەر تورکی هاتی دیزاین کرد توزانی یعنی تورکی قەدە بە نکارە نەممکینە کو مەزلوم عەبدی بینە دهۆکەی بیک و دەولەتە تورک ڕازی ببە توزانی ئەفگەرە هەم هەر کەس بزانی بە ژبەرک و 30 ساڵەیەک و حتا نەها توزانی كتابين سروا قابول لدهوك سليماني لدهوك وهولير الناين فروت يعني ممنوع يعني برسمي يعني تظني تنقل كتابك سروا قابول هولير دهوك بكري جبوي كد بيجم نمكن بي تركي اما تشتكوا ام ببين ابا مساله قال برش ياربن جبركو ارمانجا اسرائيل وارمانجا امريكا سنوري وانا بقسر كردان جبركو بقسر كردان نبخاطري ما قازانجێکی مەزن دەکەن ئیدی ڕێە تورکی دەگرن توکارن ئەو تشتێک و نەوت و مەوتە هەیە هەموو بویالیدا ببن تەلەڤیڤێ و دەربازی ئەوروپاکەن تورکی لەوی دەترسە مثلا تو ڕۆڵ دەدی ئیستخباراتە تورکی و دەولەتە تورکیە دەجیڤینە دۆهۆکێدە ئەیشترا دەبێژم ئەو جیڤینە و ئامریکا پشکری بدێ ئەو جیڤینە و میوانێکی وی مینە گەنەرال مازوم عەبدی ji aliyê Amerîkayê ve eger ewlekariya wî were girtin li helîkopterê swar be biçe heta wê derê bi hemî bi piştgiriya Amerîkayê dewleta Tirkiye çawa dikare dengê xwe derbixe mesela Na tu zaten tera bêjim dewleta Türk nikare derbê li mezlûm Ebdî bêxe tu gere tu vî bizanî yani her kes gere bizanî nemimkîne بالتقوى دولة الترك بكاري بتشتكي ولا تجي مظلوم عجيب كبالكي تجي هبال مراد قريلان تجي تبقري من هي قنديل تكاره هتشتي اما تجي وانا نكاره زاني اما ترسكي من هي وي روجي ريزي فيلم كي هوليوود ده باسا قضايا كي بالافر جنرال كي كورت تكر ريزي فيلم كده هوليوود او هنا كي استرساندم يعني قالوا وقتی که امریکا کردان چاپ درخه دبه که به سویقاستین مینا قضای بلای فلان بله دبه همه ترا بیجم اگر که نها براستی جی اف پیواجو دنا برا ریبر آپو دولتا ترو گردوغانو بخشالی بریوه بچه و ضرر بده امریکاوی و قضا چه ببه يعني نورماله يعني زانی گرم ویا ببینین ذاتا مظلوم عبدی دی بیجه پیوندیه معنا بریبر آپو تخوازم هر موی ببینم و السادسه ترا بیجم مظلوم عبدی لگودنی ریبرابو در ناکبا اما الویدری ابا یعنی گره تشتام ببینن دما تو بحثی ویدی که بله چه دبه یعنی توزانی الویدری توزانی افره ام تیدا دچن پرتلیکه یعنی اگر کو ام بچن تشتکی دیجی اگر کو ام بچن براستی جی ام یعنی اف یکرتن ببا لترکی چه ببا بی امریکا اوروپای وچاخه زررکی مازنجی بلکی مثلا او جولانی مولانی حمود دریجه رابا که هیچ روجاوا بکن وچاخه ترک پشتی خود که به پروژه خلاص پروژه‌مو داویات او جدی بیان يعني امريكا نه لاي باوي مه يعني وقت تي نه جيش دكاره هم تشتان شعب درخه لي امريكا يكو 10 سالن لروجاوای کردستان 10 سال زیاده تره لروجاوای کردستان چه کو سلاح آنیه بدره قصده آوا کریه قصده یعنی آوا بونا قصده در رولا سرکلیستیه همی چه کو جبل خانه قصده آید امریکایینه ادی قصده بیه پرچه که ارتش امریکای لسوریه تشتکی وسا پر زحمته يعني زحمته ها تو ببیجی اگر قصده ج کنترل امریکای درکه دکاره ضرر بده دکاره وکه تهدید لی از باور نکم به فرماندار هری پایبلند دست پی بکه بلکه به جوره جدا نرازیبون خواه بین زمان وکه شیاری جبر وی که در فیلم آنده اول بدرم گرم تشتکی ببینن یعنی چه خاص ام خواه او ببین بیجه ما شهید دانا ما زحمتی کشاندنه و بکشین و مشار بکن اما تشتکیه سیاست جهانی سیاست امریکا بریوه دبه توزانی دشمنه وی جینه هنه روس و چاینا هنه توزانی تشتک لروشالات نوی ضرر بده پروژه امریکا وی هر تشتی بکه گرم یک ببینه دو یعنی مخابن هنده تشتام گره اشتیار بن نها سال 1996
دەما یەنێکێ هەولێر کۆنتترۆل کرد 95 کۆنتترۆل کرد شیار بن گەرە هەندێکم پاشدا هەرن ببینن CIA وێ چاخێل ناف هەولێرێ بوو توزانی CIA وێ چاخێ ینی نەتن لە هەولێرێ بوو ینی هەرتم هەر ڕۆب بە مام جەلال تاڵەبانی ڕوودنێ توزانی لێ جەلال تاڵەبانی وێ چاخێ چ کرد چوو بیرانێ لە هەف کرد توزانی دەما لە هەف کرد چ بوو چێ بوو پاشێ هەولێر لیەنێکستان و تەمامێ کوردستانێ ڕەواندن حتا و ئیرانێ زانی پاشێ جەلال تاڵەبانی مام جەلال زبری گۆ تەمام ئەس خواستەکەوە پێکتینم لە ئیرانێ ئەو ناکەم پر ئەما من بزبرین گۆ تەمام ئەم نازبرین هەولێرێ حتا کۆیە سنوورێتە هەیە وەرەوێ دەرێ زانی ji bo navê dibêjim eger tevgera me siyasetê xwe li gorî wan jî hişyar nebe meşînê wê zererê bidin ha. Tu ji wê re çi dibêjî? Îlana îro ya Elewiyên li Sûriyê bang li millet dikin dibêjin bi daxwaza Federasyonê da kevin kolanan bang li Netanyahû bî dike dibêje me nas bikin xwedî li milletê me derbikevin bi vî şiklê em nikarin bijîn êdî Elewî bi zimanekî vekirî weke Durziyan Federasyonê tîne ziman. Mîne ji bo Elewiyan zehmeta ev min got ev du proje hene yan Colanî destêwî têda heye li dijî çeteyên Tirkî an jî dewleta Türk bîranê li hev kirin li dijî ku Colanî legel Amerîka û İsraîlê li hev kiribe ez nizam li hev kirîna ana tim ama li hev kiribin belkû dibe ji bo navî bes ez wilo difikirim. Haya te ji Durziyan heye rewşewan çi ye niha? Yekê Durziyên Swêdayê. Durust xelas durust kes nikare nezî wan be durust cê wan heye ama tiştekî herî mezin dixwazin yanî snûrê wan bige İsraîlê. Yani de em nokta duruza em mêskin heta dige ser hudûdê İsraîlê çil deqe ez bawerim wê roj were ez wilo difikirim. Li gorî min dixwazin eger ku Kurd bige tenef yani Kurd siyaseta wan têkbînin Kurd bige tenef Amerîka lê heye paşê tenef duruz û İsraîl tê heman tê kes nikare pêşê İsraîl bigire çil deqe tê heta dikeve nav duruza kes nikare pêşiyayî bigire. Niha tamam em hinek behsa meselê navxeyê Kurdan bikin nêrimbûna di nava rêxistinê Kurdistanê de tu çawa dibînî îmaj fotoğrafê ku li Duhokê hat nîşandan mesela tabii yenekê tune bû me pir dixwast bafil Talebanî ji wê derê be Kuba Talebanî hebû tune be ez tam min nedît naybîra min ama ez zanim Osman Baydemîr fotoğrafiyê xweş derketin bi Kuba Talebanî re lê bafil di dema hilbijartinan de ew kampanyaya hilbijartina de pir sert axivî pir dijberiya pedekê kir ama piştî wê dijberiyê ew ê karibin hevû dibibînin bi kîjan rûyê ew ê hewû dibibîne nizanim sûcdariyên ciddî hebû piştî van sûcdariya mümkün e nava wan dîsa xweş bibe. Tu zanî çawa na meselen wana çi kiriye wê konferans ne sala ewil her sal dê li darxistin du zankoya Duhokê zankoyekê Amerîkê yanî li wê derê îngilîzî tê xwînin tu zanî ev ne yekem konferans bû bila herkes bizane ev 4 sala tê li darxistin ev yek du yani wana berê her salê resmî ji bo hizb zadenger jî we be yani zanî ji bo resmî ji bo yenekê û ew ê wana bişînin tevlî vê konferansê bin îsal çi kirin bi taybet ji bo Quba ser navê kesî ji we reşandin tu zanî Quba jî ji ber vê yekê tevlî nebû ev yek du Deman behsê birayetî yek bûnê dikin çî li wê aderê Kurdî Rojava tînî wê derê ev karekî baş e em li vê aderê tu li hev nakî di nav xwe de bi yenekê ku nîvê Kurdistanê bûyî re ew jî şaşekî mezin ne wilo ye ez du tişta dibînim bankkirdina Mazlûm Ebdî ji bo vê konferansê du tiş li piştî wî hene yek an jî Amerîka û zextên Amerîka û Fransa û Ewropa heye hêdî hêdî bi wî awayî doza doza Rojavayê Kurdistanê bîne rojev mû paşê Mazlûm Ebdî wane dewetî Ewropa û Amerîka wane bi resmî bikin ev yek yanî Rojavayê Kurdistanê bidin naskirin adê jî an ku em zanin de yanî ji ber ku ev li hevkirinek bi tevgera azadiyê heye li Bakurê Kurdistanê pedeke îdî henekî natirse Erdogan bêje wilo nekin bana dewetî wê derê kiriye hem ku ji ber ku ji bo xwe jî di nav aliyê ku çend sala dibêjin yên qedepe bi dewleta Tirk raye û xendeqa lê didixe û şerê gerîlaya dike henekî barê serxwe di aliyê netewî de sivik be ez wilo dibînim. Te tiştek mühim got gelo heqeten
پیلانا هێزên navnetewî di serî de Amerîka, İngiltere, Fransa pîlana wan heye keseyetiyên Rojavayê Kurdistanê wekî İlham Ehmed, wekî Mazlûm Abdî general vexwînin welatê xwe di konferansan da, sempozyuman de, di civînan de wana bidin axaftin, hinek wisa meşrû bikin. Ji xwe di çavê milletên dunyayê de meşrû ne, lê ka bi awayekî qirawat bi kincên fermî di civînan de were axaftin wekî îmaja li dûwekê weya cuda ye elbet. Tiştekî wisa tu dibînî wê çê bibe? بەری هەرم سەر vê bersivê ez ê tiştekî bêjim rexneke ji mezlûm heval Mazlûm Ebdî re bi rastî jî ez wek welat paraz ez pir pêşa dema ku li erebê peya bûn li wê derê wişyar zêbarî û yê parêzgehê dihokê li wê derê pêşwazî kirin zanî yanî Mazlûm Ebdî îdî buwara maç û mirçike û heme dimeşe buwara ji bo jor yanî çi hürmetek neda heval İlham Ehmed min dî bi çavê xwe dizanî zaten ji ber ku em behsa hevserokiyê dikin û behsa mafêjin dikin di her buwarî de qedr û qîmet denejin mixabin ev şaşekî mezin bû heval Mazlûm Ebdî belkî pir kes dîqet nekir ben bi dîqet kir hema dema gerek pir wilo xweşik bû hema wilo xwe bizibrîne wilo bixweşe hevalî İlham Ehmed were ew jî bimeşin bi hevra newlo hema ket wişyar zêbarî re ket navê dere ama İlham Ehmed pir aqil bû hema xêra xêra çû rêza wan da zanî ev baş bû ev yê jî giringiya İlham Ehmedê yanî wek jin bi rastî jî ev rexne yadî bersiv demtem dibe ji ber ku çi dibe ez sala 1991 bînim berçava xwe dema Başûrê Kurdistanê eynî mîna niha û Rojavayê Kurdistanê bû li wê derê Sedam derket hêza Sedam nema tu zanî wê çaxê welatên Ewropayê hemen hemen wana dewet nekirin yanî ji bo Ewropa û hêdî hêdî rêj ber wana vekir tu zanî ez wilo difikirim belê yanî dibe yanî de pêşa rojê de eger ku bi rastî siyasetekî şaş em şiyar bin ez her tim dibêjim siyasetekî şaş em nemeşînin tu zanî em her tiştî li Rojava nekin qurbanî evê projeyê aştiyê Serogapo bi Baxçelî Erdogan em bikin yanî ez vî hinekî her tim berçava dibînim bi rastî Tiştek û gewa din te got derbarê Mazlûm Ebdî de ez li ser wî bibêjim binêre dibê merûv hin tiştan tevlî hev neke Mazlûm Ebdî yek ji keseyetiyên herî mütewaziyek û di cîhana siyasî ya Kurd de nas kiriye heqeten pir diltenik e pir centîlmen e pir însanekî helîm e yanî min rûbirû jî dîtiye pêreqebitî me jî nas dikim ji nêz ve nas dikim însanekî pir cuda ye ez wî da neptera me wextê ku di wan civînan de dema sêyarî piya dibe û diçe û pir li benda İlham Ehmed namîne veya divê em bi ew ê vegirê bidin heyecana wî ye tecrübe wî ya ku ew qas sibê hetayê werê tevlî civînên navnetewî bibe û jê re xalîçeya sor were raxistin tiştekî wisa nediye tecrübe wî kêm e mirovekî esker e heta niha daîma wextê ku dimeşe ew dimeşe hevalê wî esker li derdora wî pêra dimeşin yanî vaya hinekî fêrbûnekî di nava jiyanê de ye mesela ez numune bidim bize Selhedîn Demirtaş însanekî hinekî cuda ye rojnamevanan jê pirsî go ya îro tu hatî vê derê te figen yüksek dağ jî aniye tiştekî wisa go na ez pêra hatime yani xwez figen yüksek dağ derxe pêşî hemî rojnamevan şox bûn yan jî tiştekî wisa got figen yüksek dağ derxist pêş mesela ew xwedî tecrübe ye ew zane ew dikare Mazlûm Ebdî dibêjim tecrübe wî ya civînên navnetewî jê re xalîçe tamam zaten ew guftûgoyên min û te jî ji bo ku ew ders jê wergin carek dî çûn derek dîne gerek pir hişyar bin pir miqeyet bin yanî ew çawa dimeşin ber ku em tevgerekî dibêjin tevgera me tevgera jina jî ne wilo ye yanî yek jî İlham Ehmed mesela bala telê bû wextê ku axaftina Mazlûm Ebdî godar dikir bi heyecanekî çawa godar dikir wisa li bendê bû ku yek şaşîtiyekî çênebe Mazlûm Ebdî dedî di axaftinê de wekî İlham Ehmed rewaş herikbar naxife
هناك هيجانا مازوم عبدي هبو ددم آخفتنه ده إلهام أحمد أوسا دجرفي كو یکی ماسیه که دا خفتن مازوم عبدی تا چنه به سرفرازی به داوی به خلاص به مثلا إلهام أحمد وقتی که باخفه مرو حقیقتا جه پیش راسته مرو زانه چد بیجه و هم حاکم عربیه هم حاکم اره جبركو إلهام أحمد تفلي برجفينا جبيت زاني يعني حمد أوروبا لبرلمانتو أوروبا لبردران يعني شوية جم ماكرون أو بخوا و تفلي بر كونفرانسا بويا زاني لبر برنامين تي في دا أخفتيه يعني أف راستي يعني أف ام زانن ویا زان براستی جی راسته گوتنه ده جی راسته ویجا مجبور رخ نکن انسان يعني از بیوی با گریددم اشترت شک بیجم لجمع کنا هیجی منطقه شیورمندی بجیه نبیه مثلا لدردورا مازوم عبدی دبی قط نبه نه ده شیورمندی وی هبن دبه شی جدا ده مثلا شیورمندی وی چاپمنی روزنامه‌گر هبن دوسی روزنامه‌گر daima jira tekstan benivîsînin, nivîsan benivîsînin bidin berdestî wî, kurmancî herî rast benivîsînin bidin berdestî wî, şêwirmendî wî hebe meşa wî, rêveçûna wî, awirê wî, nêrîna wî, kincê wî daima kontrol bike û bişêwire pê. Şêwirmendî wî ku li ser navî wî daxuyanî bide çapê yani daima li derdora kesayetiyê me siyasî dibe şêwirmend tim hebin. لجمع کرده هی نبی عادت ام هر کس بتنا سری خود کن و یا belki ki masiye براستی جی که ماسیه جبر کو یعنی راسته افتی علیه کی دیجی هی مثلا یعنی ساده بونم ساده نم نخوازن قمازن او ببینه توزانی اف جی هیا لی نها یعنی تو لقناخ به درکت یعنی تو ریوبر درکی توزانی پرمزن دسته ده گره هند تشتا امبر چاپ ببینه توزانی ev gotine tu dibêjî sedî sed gerek giring be gerek yanî carek dî tiştekî wilo çêdibe gerek pêra mujîl bin amadekarî pêkirin ev giring e bi rastî jî. Serokên xelkê berê ku derkevin konferansa şêwirmendê wan ê taybet yê xîtabetê heye. Kîjan jestî bike tonek çawa ya qsedanê derbixe dikare bandor li mîvanan bike. Di kîjan derê de dengê xwe kêm bike di kîjan hevokî de dengê xwe bilind bike maqsed di wê derê de bi sedan endamê çapemenî hene televizyonên cîhanî hatine temaşe dikin mîvanên siyasetmedanên pispor hene li tevgodar dikin eger tu bikaribî ew ezmûnekî ye îmtihanekî ew sahne wextî ku merû bikaribe bi xîtabeta xwe dakeve nava dilê wan wê demê tu ji îmtihanê derbas dibî tu bi ser dikevî dünya alem behsa te dike wê demê tu îtibara te pir bilind dibe ji ber vê ez dibêjim giringiya şêwirmendan muhîm e şêwirmend ji serok û rêberan zêdetir dizanin ji ber ku pîşeya wan e xebata wan e aliyê psikolojîk yê xîtabetê diksiyona wî axaftina wî bikaranîna rast ya hevokan tu kîjan hevokî bikarbînî di cümleyekî de tu kîjan hevokî bikarbînî zêdetir bandor dike tona wî hevokî wana hemî girêdayî şêwirmendan e niha serokê te bi wî şêwirmendê li wextê rûnenê wextê ku bibêje her tiştî ez dizanim çi dibe nabe Mîna Donald Trump berê hatibû bû serok Ewrîka wilo dikir paşê gotin bisekle wilo nawa mesela tu rêveberê tevgerekî bî tu saetekî biaxivî ya di nava saetekî de kîl te temaşe dike di nava wê saetê de tu heft cara aynî tiştî dibêjî ya nabe wê demê yani îtibara te dikeve mesela nekeve tekrarê gotina xwe pêş te hazir ke çawa xîtab dikî çi dibêjî hemî pêş te hazir ke bi hevalê xwe bi şêwirmendê xwe û bibêje wextê ku te got bila gotina te bigêje adrêsa xwe ê bi vî şeklî nabe rêveberê me wextê diaxivin hinekî ji wan deh cara aynî tiştî dubare dikin disekinin difikirin ya televizyonê de tu nikarî ez vê derê wextê xîtabê însana dikim me nikarim bisekinim û bifikirim deqekî sekinim hemî tevaşevanê min jê derdikevin diçin yani wisa nabe pêş te xwe hazir bike tabii veya girêda ew ê fêrbûn e dibe em wekî civak fêr bin ku xizmetê ji şêwirmenda bigirin em bi vê fêr bin vê yekê fêr nebûne
çünkü em ne devletin doh jî mijwara bas kir tecrübe me ya devlet bûnê ji ber ku çê nebiye em nizanin em çiqas demokratin em nizanin em dewleta xwe çiqas birêve bin em nizanin çiqas em dilê milletê xwe dişkînin dilê rewşenbîrê xwe dişkînin belkî dewleta me hebiya nîvê rewşenbîrê me wê di hepsê de biya em nizanin kî ji ber ku tecrübe me tune baş e ku hepsê me tune ne والله هنا ما كم لباشوية كردستان مخابن ده حبسه ده هنا پر هنا يا ha والله هنا yani mesela em çavê dünya alemê li ser me ye dibe xwe em xwe îspat bikin dibe di mesela demokratîk bûnê de em di asteya Ewropayê de bin qet nebe yan jî welatên Asyayê rewşa wan tam çiya nizanim lê nexirab e behsa Çînê nakim baş e dara ديسبلين اول بدران ديسبلين جرينج ده هر تشتي ده ديسبلين نبا زحمته hevan mı hûn çi difikirin servan meseleyên ku ez û dara nav dane hûn çi difikirin fikra we çi ye ez dikarim beşdarê axaftina we bibim û xwedê me axaftina me dereng dît nizanim yani tu dikarî werî were tu jî bibêje ma çima nebe hevan we ji wera lînk dişînim madem Musayê madem we gotî ez jî têm werin de ême bîna me fireye rast e dara انا والله مش لازم بلا بيجن اما قدنا دوي شبيه تفر حس كده بدران راز ولا تكتب ya du êvarê min çi gotiye nizanim binêre pir hevala telefonê min kiriye dibêjin ya gotina te ya doh bernameya te ya doh pir xweş bû heqeten hat way bala te jî kişandiye ama yek du na pir hevala telefon kirin tu zanî çima wisa bû ji ber ku nûçeyê min kêm bû dara min xwest ez hinekî di çarçova nûçeyê xwe heyî de ji xwe re biaxivim îja ez wextê diaxivim ez pêş de axaftina xwe hazir nakim ê min راستي هذا مثلا ترى بيجن مثلا انت بحثه هنرمند ذاكر بالشرف برانيا هنرمند الملفي ولاتينا هاي شوان اوروبا تني تشد قومه لاوروبا تشي هيش بلكي جوان زمان يجي ولاتي جي نظام 25 سال تدعم زاني يعني اف قوتنيت السدي سات راستن مثلا دناف كولتورا كرديه مغير عندك دمش كردونا خو حزدكن اما براستي جي اس دخيل وعشيره وفوداليزم حزناكم براستي زاني از دكتاتور بوني حزناكم كم صاله بندستن انت هيزك دي ورتني ازم وخلاص وشو ام دي سبب وانا جمره بكن دكتاتور بكن يعني ازبات اشتا حزناكم براستي hevanlo mijwara link şantiye hevalê ku bixwazin werin xwe îfade bikin keremkin yani pir em kevxweş dibin mijwara link şantiye vê derê hema pê lêkin werin serçavê me doh heqeten من piştî ku hevala telefonê min kir got bernama te pir baş bû me pir jê zewq kir min jî çûcar digodar kir nexirab bû ya hevalê me rex bikin me basa çi kiriye doh êvarê doh bişev bû ka ez bînim ser ekranê wekî din dara tu li bendê ku mantalîteya li Tirkiye heqeten biguhere ev nijadperestî atmosfera tûj ya li hemberî Kurda ew biguhere zaten hevalê pezîran hatî guhartin nebêjî hatî guhartin dizanî yani niha de însanê Türk de mesela pir guherîn çêbûye yani kêm bûye pir kêm bûye ji ber ku netinê ji ber ku hay Türk çêbûbin yani gere em hende tişta mixabin nabînin gere em wana yani birastî ez kadroyê vê tevgerê dibînim tu zanî ji min re dibêje heval bedra dibêje şayê serî AKP ev tişt çêbûne ev yani ew xas şehîdê me zehmetiyê me 30 sal rêberê me di zîndanê daye ew xas me ket daye di Ewropa de yani vê çavê wane ve tiştine ev ji bo xebatê me ev hatî dît zanî yani me çavê wane me faşîzman we şikandiye zanî ew zincîra kirbûn destê me de min şikandiye yani gere maya vê bibînin yani û îro nesibin yani gere tiştekê gere em bizanibin em netirkin yani gere em wane hero îro Tirkekî min ra gotiye gotin birê min em netirkin em li hekarî emrê xwe min Tirkek nedîtiye li wanê min Tirkek nedîtiye tilê esker û polîsê we hene yani li wê derê gelê Türk tune em Kurdin hûn hatîn wê derê dibêjin ne hûn bibin Türk û ev derê Tirkiye tiştê wilo çê nabe
yani ev kêmasî heye li Ewropa jî mesela Kurdê me gelek naçin nav wê de bi Türkara evîken yani bandorê bêxin serê wan gere ve çê bibe zanî Hevano ew videoyê ku me bas kirin evin eger heval bixwazin yek Gulistan bahsa hevdîtina bi Öcalan ra dike ez bawer dikim divê derê de çend şîrovê min ê tûj hebûn û dikarin godar bikin yek jî vê nîvroyê min çêkiribû beriya 8 saetan ew jî li Sûriyê xebatên bo federasyonê dest pêkirine mesela Öcalan dibêje xizmê poz ku jin dixin pozê xwe û xirxalê ku dixin nigê xwe nişaneyên koletiya jinê ne ji dîrokê ve maye ew jî balkêşe Musa xist ser ekranê lê axaftina peyama Öcalan a temamî di derbarê 25 mijdarê roja tekoşîna li dijî şîddeta li jinê di her du vîdeoa de eger hûn temaşe bike kêfxweş dibim yani hevalê ku merex bikin tabiye zorê li we nakim wekî din madem kê me behs kiriye hevalê ku bixwazim bibin endam endametî avê derê linkek mi daniye û pêl vê linkê dikin li gorî îmkanê xwe hûn dibin endam veya tiştekî xweş e mala we ava üyelik jî heye li vê derê yani üyelik û ev link aynî tişt e baş e me qas reklama xwe kir ez dibêjim bes e Kurdo dengê me tê te dilbirîn merheba pîratî ساغ بي إغراب خير كاوتشاورم تشكو تهلي مدبي وديس اسطنبول اج باكور kerem kerdi tu li ser çi dixwazî xwe îfade bikî çi bala te dikişîne والله çi balam dikişîne ev pêvajan heke çi rengî berdewam dike çi rengî dimeşê ser vê nakê ti agahî tune ya dibê mirov meraqiya wê dike zanî acaba çûnewanekê îmraliyê ti agahî nedana acaba çi warê çi civîn çêbû çi nîqaş çêbû daxwaziyê me got ser vê nakê hinekî agahîkê bisênin nûçekê û wekî dî jî dema dara û tu hûn gel hev dibine mêvan gelekî kêfxweşî dikişe yani hinekî di alê rehmebûnê de ji alê ev siyaseta di herêmê de çê dibe gelekî baş derbas bê serkeftin ji we Malatya ve dara insanekî rehet e pir xweş rehet xwe îfade dike ne endîşî wî hene ne tirsa wî heye dara pir şeffaf e ez wî alî qenalatim kêfxweşîn yani ev çûna vê qenalê hem serkeftî ye û hem jî dwarê civîna ve ji warê agahiya ve ji warê nûçe ve gelekî dewlemendî gelek xebatê tam hez dikin wan baş dibîn yani ez germ serkeftî ser xwazim mesele ne tenê agahiyê jî mesele aliyê Kurdiyê qenalê divê meriv ji bîr neke misyona me ew e em di nava malbatê Kurdan de dengê Kurdî bilind bikin mantiqekî bicih bikin nava malbatê me de ew e gelek spas dikim û bişopînin hevalê me İstenbolê ji xwe İstenbol di rêza yekem de ye di nava temaşevanê me de Kurd û dengê me tê te وسر vê pêvajoya goat bêjin li Tirkî çê dibe ez bixwe ti bawera min neb dewleta Tirkiyeyê û neb dijminê Kurda heye ji hemî hêliya de gerek em bixwe gelkî şiyar bin her demek got derfetek dest Kurda tê dibînî dijminê me tê dibe kamê em ê bibin bira ji bilî kuştinê paşê ti tiştê din nadin gelê Kurd hemî tişt xapandin tê de yê em bînin gava dema Cumhuriya İslamî jî hat ser hukm wê çaxê çi kirin cîhad dijî Kurda bikar anîn qetleam Rojhilatê Kurdistanê pêk anîn heman tişt gava bi Şêx Mehmûd Hefîz re mane dewleta Tirk piştî çek û silah dida Şêx Mehmûd Hefîz digot dijî İngilîz şerbik û li heman derê jî li Bakurê Kurdistanê ser hildana Seyyid Şêx Seîd Pîran wan têk dibir û qetleam dijî gelê Kurd pêk danî
نهاجي درفتا كاتي بيشيا قال لي كرد جبر از بخوا جواب نارينا برايد هفالي دار رمي دبيجي انه سياسة امريكا واسرائيل براستيجي ايوان سياسة كي داتينش بو دور دريج داتينن يا بينجي صالي يا وتكس نكار دجي وان دركبه دبي مرو في تشتي راس عن به مرو قاوا جو خص بهنا كار هفالتيه بكي براب كسي خورت ربه نب كسي ايهين ما تركي هين بردستي امريكا واسرائيل يعني خدمت كاري وانا قاوا مرو بخواز سياسته كي بكي بيت شتري مرو سياسته خو بتركار بكي نا مرو براب امريكا ربكه هفال بندي امريكا به هفال بندي اسرائيل به قي تشتكش بوغو ام ملتي خوش في كشتني وش في قتل عامي رزقار بكن 500,000 بلكي نزيكي 500,000 زندان تركي دي سياسة مداري كردا و ايه جبو كردبوني وان زنداني دانا حاري كيم 32 سالة وان زندانة دهيلن ويروجي من دي قابا هوالا مزقين جبتر دركت بيشقاد بحسرت بغمقيني يعني هستي خواني كاري ببان ياسر زمان جبر هنجي ايش قحرك دناباي دبو يعني يكي ام خباتك يتكنج بو كردستاني ام نكارم بيجن ولا بشتي افقا خبات وافقا شهيدي كردا ام ورم بيجن ام بتركار ببن برا ونهو بتركار او برات يا ما قبولناكن نترك نا مال باشوري كردستاني جي همان تشتبو جو صدام ريجيما ويهره و يعني او بخوا اي كوجار صدام جو بشتي جو ريجيما صدام هروي وملت عرب ببن ملت انتجشتي واوجي ازاديه وقت برا كردا شو دستي وخص دستي وان وتانات بينه همان شو فيني بكارتين هم بري كردا ايريشي آلا كردستان يتكن مع انه آلك دستورية فرمية ايريشي زمان كردي يتكن مع زمان كردي جهين سال 1958 دستورك عراق يعني دمكي ده كرد وعرب دنا تول سرخاك عراقي دجين ما مستا كردو تل كدري تل جاوروبا تبليمه بو لي همان لي تشبو دستور بجيب جنابه ما دا صدو تشل ما جبرد هاگه ما بخ صالح هفته و چارات جي هاگه کردا دست کرکوکی برداوی دمیجی کاری بون آزادیا هولیر سلیمانیه و دهوک بدست خستانه کاری بون فدرالیس یا کاری بون هر سرخابون جی بدست خستانه هاگه دستی خو صدام ر قبول کربانه انو کرکوکی نه کردستانیه از بخوا تج يعني يكي وقت بخشلي خوين رجي چاوشتر بيجم يعني ما بارتيا ما بيج جي خوين رشتر تنه هم بري گلي كرد چاو مرو باوريه ببينه گوي اشيتي دسوان حيانها دبيوان ناگر بيجن چاره سرا كيشا كرد يا انو بي كرد التركي هنا حيانها دبيجي تركا بي ترور ان ترور حري مزنگو هبه ترك ودولتها تركن اري اما و ناشرن دبي منفعتي ما يرو ايجاب تكيك و ام بكردارا اتفاقي چبكن لغوري منفعتي خود به ام دخوازن تركيا بي ترور ما مستيكي دن لسر اكران يا دنگي تنقر ببوره دنگي وناي من هوس نزاش ما راستيج بلكي جمنا نجموي اري بلكي جمته هواله كيدن لسر اكرانيه او دنگي يا سر مظلوم عبدي هواله دارت تدقوت بي انه هاي دولتها ترجينا بنهاتيها ولي ازباور ناكم جبر بخوشي قوتن حياة بشتي دس بيكر نه قوتن دقو قرق ورق قين هاد ريدية ازباور ناكم دولتها ترك يعني مرو بشكي كيلو زيادة جي نرخي بارتيا دجي كيم ناك براستي دفي كردن فينا كوكيجنا خو درخن يعني وقتي قو مرو رخنال هنكا بك ام بين دستي خو دستي دجمن كي جان بارتيا كردا هاي دستي خو نخسي دستي دجمن مخابن هاوير دورا كردا قرتي نعم بس تامي يعني جهيلة كده هناك هيب ايراني رد وقتها خده دكتور قاسم لوجي بيوندياوي بصدام حسين رهبو سروك ابو جي لما السوري بو بحافظ الاسد جي تيكل ياوي هبو شخوش هاشتياوي شاغي بارتيا ماني شاشتيا حري مزنكر اج تشوبي قاعي خوانيزيكي حزب الله وانكر اجبر ويكي هاد قرتن ام تميد خنستي امريكا واسرائيل ام دبين امريكا واسرائيل
لبندا برجوندیه خونه و ام دترسن ام بترس درم بسروانده لی پرسیاره مرو پرسیاره دست بکش خو بکه آیا ما گوتی ام دعوا ولاته کی سر بخواد کن ام خواند بینم ترکارم نخوازن ترکی پرچبه ام نخوازن سوری پرچبه ایوه چاوان یزیکی تبن اوشی وقتی تدعوا سرخبونا خو کر و تدعوا کردستانک آزاد کر و تدعوا ما فی گل کرد کنتو کر ويدا ميجافا جو بشتا نقرت انت كاربي او بشتا مناقرن او الهيفيا مصلحتها اخوانا الهيفيا تشتي اخوانا لي ام بخوجي ما خوجوان نزيك نكري ما بخوجي ام سياسه خود جيوان بكارتين ما نقوتي برا باوريا مرو برخصنا مرو هبه بس في وقت مرو باش زانه ببراستي دفي هفال بندي مروني خورت هبن هفال بندي ايجو يعني باوريا مرو بامريكا نيه ما قل ترك جي باورينا ما حكومتها جولاني جي باوريه ما انا همان جولاني بو ايجو كاتشي كردا قتل ذكر سبي ويا ايجو ايريشي كردا كر سري كانيه سالا 1013 يعني اب سياستك شاشه مرو بيجي ام نزيكي امريكا نابن ام خوجي دورخن لي ام خو نزيكي تركاب كن ام ابياجي شاشه راستي يعني ايرورو از بخود بينم دم كردايه جبر ويكي تركي ترسيايا ان درد تركا هيا براتيا كردا قبول بكن ونا قبول دكنجي 100 سال جي درباس به و 100 سال دجي تسر هره وامنا الهيفيا ويكي املتي تربكن ديمقراط ابي بجمناي خوستم براستي كانجي جو امبون ولاتكي سرخوي او جبر خوف ديمقراط بن ريزا قال لي كرد بقرن هاجا قلت بينا بيرا خد سبيكا اسرائيل بو دولت شخو كسيوي ناس تذكر كدولت تجي اما ايرو نجوجا اسرائيل لما بوي خمي جوناس بكن دولت يانا دبيجي از قبول ناكم اجا كس قفاجي القليم بخون از قبول ناكم كس جنفر اخوينا ملتك كسكي جهوجي برجينا اي ماجي هماشاتي كانجي جوامبون خدي دولت ود ملتي فارس جي وملتي عرب جي وملتي ترك جي بخوا ريزا ما بقرا ويبخوا بديمقراط قابا مجيراني خو اول كردو بله بري من دنگه ما دبستي باشا نا راسا از نا دنگه تدبيجم ام مسكا از خوجي ولو دفكرم براسي از اني گيري تفگرم يعني اس ريبرا پوجي ريبرا خود بينم اما زانم راسا هنك شاشي هبونه يعني زاني د پشت يعني كرتنا ريبرا پوجي گريدراي هندك تشتولوجي بو زاني چبركو تركي زختكي گوشاري مازن كرسر بري اسرائيل لو ديوانا ولا اوروبا كاركي باش نشان گو وانا د هيلا ايران دانا زاتە پرۆژێوانژی دوورودرێ شەب وابیێژی بوو مخابن ڕێبەرا بۆ قوربانێ بێ پلانەژی یعنی مەگەرە بزانی بە یادنێژی سەر برایەتیە تو دبێژی ڕاستە ئەم گەرە هەفتوو قبول بکەن ئەم ڕێزێ هەفتوو بگرن یعنی بڕاستیژی گەرە لە هەفتوو بجبن یعنی ئەم ڕێز و حرمەتی هەفتوو بگرن زاتەن تەبگەرامە ولۆژی کردە یعنی 30 ساڵە پەدەکێ بەهەر ئاوای دژمنەتە تەفگەرە ئاپۆجی کرد خەندەک لێ خستن پشتگیریە شۆڕشە ڕۆژاوای کوردستانê نەکرد گەل ئەو کرد هێزە ڕۆژ چێ کرد ji بۆی و ئەڵتەرناتیڤێکی لێ دەرێ دیسان مینە باشووری کوردستانی دوو هێز چێ ببیان یان ناچین سەر وێ دەرێ لێ دیساژی مەزلوم عابدی هات و وێ دەرێ و ینی گوتنی پر باشکردن و سوپاسیاوان کردگۆم سوپاسیە گەلێ باشوور دکن بێ جیاوازی سلێمانی بە هەولێر بە هەموو پشتگیریامە کردە یانی ئەم زانین وێژی یانی زانی یعنی یادنێژی ئەم چی بێژن نەها ئەم نکارن یانی ئەف تەفگەرت بواناڕایە یعنی ئەم بەسخوا گوتنێتە قبول دکم لێ تەفگەرژی مەجبورە ئەم هەر دەرەکی ڕوونشتینە ئەو سیاسەتە دمەشینن یم مجبورن آنا درد خو بینن زمان تشتکی دیم نکارم بکنه یادنێژی باوەڕیم پێتونێ بڕاستی من ڕۆژە ئەوەلی چەند جاراژی هەواڵ بەدران دزانە هەر کەسژی دزانە باوەڕیان من بە هەر کەسی بە بە دەولەتە تورک بە تورکاتونێ ئەبەد و ئەبەد یعنی ئەم ڕاستیە ئەمە هەندێک تشتێ نەها دوکانێکامە هەیە هەف دوکان توزانی ئەم شەریکە هەفتوونە پرۆبلەمێکی مە دەردکەوە آن گەر ئەم هەفتوو بکوژن ئەمژی ئەم لە هەفت دروونێ کاوەرن ئەم چاوە لە هەفتوو بقادێن یعنی ڕێیەکی مە تونەیە یعنی توزانی دۆزامە بە دۆزە تورکا ڕایە توزانی دۆزامە بە دۆزە عەرەبە ڕایە دۆزامە بە دۆزە فارسا ڕایە یعنی هێزامە و خاستنینە مینە ئیسرائیلە بێژە خەڵاس ئەم قبول ناکەن ئەمێ بتان و تۆپاوە لە وڵاتی خۆ دەرخینە توزانی ئەمە مەجبورن ئانژی یعنی لە گۆری ڕۆژدا ئەم سیاسەتێ بوارە بمەشین ئەڤێژی گەرم
هەر ئینسانێک بەیەژی ببینێت پاشێ هێزێگەری لاژی ببینە مەسەرەن 4 ساڵێ بوریدا ئەو خاستگەری لە هاتن شەیدکردن ئەو خاستان و تۆپێ تورکیا لێ دەرێ کرد کەسێک دەنگی خوا نەکردیانی کەس نابێژە نەها ئەو تەکنەلۆژیە لە هەبەری کەلاشینکۆڤ و هەربیژی ناشوڵێیانی ئەبیژی گەران ببینن وەکو کورتان ببینن بەیەکێ توزانی صدی صد از بترم حواله داره از خوا پوچی میش بو گود سانه یعنی ام کردن از خوا کرد بینم دست پکی بس براستی من پشتی اوقا نرینا من تجربه گوچب سر اسماعیل سمکو آغا شکاکی هات من تشتکی از تی بینا من دما گو اسماعیل سمکو آغا شکاکی سرهلدان آوی تیک چو هات هولیره انگلیز خوگیان ده خواست آلیکاریه بدهش بو گوه چاقه ترکاج رواندوز درخه اسماعیل سمکو آغا شکاکی وی چاقه تشتکر گلکی يعني قالك يك ديروك فقرين قالك كيف خوشه قوال سليمانية شيخ محمود حفيظ هي اما بس تابي تشبو يعني انجليزا نقاري بكاربان يجبو تشكو سلاح بديني وبهله هر قوال اسماعيل وشيخ محمود حفيظ السليمانية هقا بخواز وا بيرتي كليبكن ما بس از دبيجيم كيش هاشتي كرب كيش هاشتي نكرب من دماغو امريكا لسرد اجبو طياري صدام لسر باشوري كردستان سالا 1991 بونه بله دماغو امريكا نهج طياري صدام ورن سر شيكي كردا بخوب خلها خست برنامج اشياء مع بيروت السودان تبيني تشي تشي تمام يعني كدنا نابد دقيقه بدمر هبال كرد براستي جي دارا از خیراتنی له حواله بکم حوان خیراتنی اکرانی کرم شبات تماشاوانو و بشترت خوش بهم از دخوازم بس اگر زحمت نبی از پیش دهاتم 5 دقیقه بس نه آخریم حتی حواله آمد تو 2 دقیقه بدنگ به حواله دم از ناوی نزانم بلا خواهی ifade بکی پاشی گوتن یاتیه تو پیشی ناوی خواه کرم که ناوی تنانم سینه که کو نوی من سیامنده سیامد کرم که بیجه بله بس ما اوکر مع عجله اوکر من ویسی اسکاتم بس بوته کم استودیو تمام اگر اسکی اوکر پرسیور کش واپرس بکم اگر مجال های و نرخی قبول دکن یا نه رخنه البته شو قبول نکن نه اگر به پروسیه آشتیه چه دبه به پروسیه آشتیه لترکیه و لباکر چه دبه چه گارانتی هانا جی UN جا امریکا جا اروپا چه دولتان لیون به گارانتینا به گارانتیه نه چه او گارانتی های اگر ثبات زاپه و کشی یان چیای گارا و کشی یان تشکجان هی او دوره امبیجن باشور و کشی کی که تک هوشوینتا کل شوینتا کی تک هوی او ترک کردان عسکری ترک کک سیابن کردان بریار دایه راستی هم نزانن ولی جاویت پارتیزانه او کاریوانه مسئله لازم او به هوا تشتکی شفاف به مادام پارتی گله کی تمثیل دکه گلی کردوان نه بس مسئله پارتیه مسئله گله کی 40 میلیونه او یعنی خوینه نه بس خوین و پیش روزه 40 میلیون 5 میلیون انسان جیته دایا اگر پارتی قراره کی بستینه حتی 23 سال 40 سال دن کرد نکن دیسا خو ارگانیزی او بکه ارگانیزیرم بکه خو او تشتکی چه بکه نها کردان تفگری بریار دایه ادی مجادله خواه تکوشینه خواه برین سیاسی بمشینه چکداری حتی ویدری هاتیش بر ویه که وکشینه جباکور وکشینه جزاپه ادی پر معنا خاتونه اجبر که شر چکداری بداوی بود دوی ادی هم خوافری وی روشه بکن دولت ترکیه سوز دایه ادی سوز اوی چخاسته نزانم دوی از ریا تکوشینه سیاسی جوارا وید کن اما کشانینه اگر ترکیه گوتی از ریه او دخوازم ریه آشتیانه دخوازم او کشه چوره بکم قط مشکلانینه پر دولت لدنیای واکر مثلا ایرلندا و ایرلنده باکور و بریتانیا پیشر پس گشتن نتیجه که گشتن داویه گشتن تکتکی وی او وی شر خلاص بی بس مشکلات ترکیه چیه مشکلات منتالیتیت حتی نه اف داقه نه ترک نوبيجن أمكن بيت تركيا كبيت ترور مشكلات كده تشني هنا يعني تشتني هنا بالروستي نبس أو دورك دليزة نبس أو حتى رسم وشكل أو حتى دورك دليزة
فکری دسری حمی کردا دا عین پرسه گارانتیا ما چیه دو ما عین پرسی مگوت سبه دو سبه ام وگرن ترکیه جمره بجوارن تکوشینا سیاسی بدو بین ام همیشه اروپای چی ام بچن ترکیه دنابا هفته که در ترکیه سینوری خواه بگره و ضربه عسکری بکه ببیجه اها دست مدى تشتكتنا طيب ببيجي ضربه عسكري شي بيا ناس وشي منه ومحميه بابيجي حبسه غارانتيا ما تنيه يعني بايا روشا ما اجواكي وسايه دي ما يسر ملت ما يعني ام وكي ملت وكي تفجير سياسي شر جل يه شورشكري انجا وكي آلت دست مدى دمينه وكي دن شارع ما تنيه مشكلاني ايوه مثلا ام بيجن بوكر مشكلة قطنينة ومثلا وتشتكي البجورت وريقو خوها البجورت وريك خوها البجورت ونكيب اوري اشتيونارن مثلا لسوريا هن قاعدة هاي هن هيزن نيزيكي داعش هانا هن فكرك اسلامي تندراو هاي هن فكرك اسلامي راديكال هاي شو مثلا امبيجن بريز اوجلان او كي بانك بيجن مثلا لازم هسا ديجي وكو هكا كيخو او بكي فسخ بكي اول سیامان نزد تشتك ترابيج مخابن از باورم بانگ کیولو ناکر ریبراپوله مخابن از باوشم بری چند روزه دی بانگ کیولو دکات تمامی کردن باکور کردستان اکوچون روجاوای کردستان نیزی 5,000 گریلاین کردستان نه خوازه بانگ جوانه بکه بزدبرن هرن قندیلی اویازی از وکو خواه شاشکی پر مزن دبینم دالی سیاسی ده یعنی دالی عسکری جدا اگر کار کیولو چه بازولو دفکرم به پشتی چند روزه دی بانگ کیولو ریبراپول لوان گریلاین شربان روجاوای کردستان بکه جبر کل بدر شاشیه جبر کو نه اوغوری هیا داغستانی هیا چیچانی هیا هر چی بدای کو باب دنیا هیا هاتین سوریا درنا کبن چما گریلا ام هب زمانن يعني كسكي كردكي للنسوبين شو بقامشلو جبو كرد قال خو باريزه چما دركه بهر بدر بيجا از شاشي دبينو بله راست نشبر وياك انه ايمن از وكرد يعني بسوريا يعني بنوف سوريا اما از بسوريا تعترافي بسوريا ناكم بس بنوف سوريا از كردكي سوريا جيرانم عرب ايريش لسر منكر هات از پارستم يكي ايراني هات كردي ايراني هات از پارستم يكي كردي تركيا هات از پارستم فكردي ايران وتركيا نزكترج مرة جوي عربي ايريش لسر منكريه چون از قبيل بكم يكي داغستاني وشيشاني بمينه الولاتكي بنوفي من از سوريما وچون قبيل ناكم براي من هاتي از او كرمه پاراستما جوانا از قبيلكم وبشينم بو قنديل يوم بو تركيا برو ديسا بقرن ديسا بنقردن دو بند او دو میوان می نو هاتن آمد بلا خیفاده که حوالا ایلم خیراتی بله ما مستخوازم کرتاسی خبرد پردویل نکم از خوازم بس آنه تو گترکیب کن از ایرو من عربه آجود ایجا که چمل بام بود در ریدا چاله بود من نبود چاله من کلک دا چون گو بابا شوفرتی نزانی میگو چما گو راست نچوی میگو پیشی همه در چاله بود نوما ایجا ایکو به رخصنه بریباد بین تباور بکی بشکو بروش یعنی وی تشتی دفکرن و وی تشتی زانوجی پیشکو باشور کردستان حرم به ستاتو به قزنش کرن سروک هات کردن قلن ولاتی کی وسنه ارزانه لازمه كل معرفش انك تشتغل كيماسي بك جيبو كل درفتا شركه علي احمد ميكروفون اخو بقرا ام خوشك دنگ دايما دنج ايرو الروجافا كردستاني لازمه كل ستاتوك كردي شبه تفرقه باشاري جابوتونه تراي احمد كار تليفوني جم خد بدنك جبروي لازمه هنك تعويض بين دايم كو هنك دسكبتي بسركبن جبروي مرف قركان كي بين فرابه ومسألة نتا مسألة كردة يعني مسألة كردستانية مسألة شخصية يا أحمد كار تلفون أخو بدنك ميكروفون أخو إيجا جبروي كي ده شيروفة مرف دا يجي درغني مرف دا راستي قركا مرف هنكي بدلكي صار الناس ببا وبهيستي خو تبليد شتانه بجبروي مرف جانا بهيستي خبر بده مرف شاشتير كان دو اول جماجي قوتما اكو حركات بن نظر ممكن كو شاشتيا بكن بحذارا خورت كردا شيتنا وبردل مزندانه عمري قد بيتشتي دانه جبروي از سر راستن و از
جوانی سدی صد به اولم yani her şey به beraber az bağırım koyu Kürdistan'a ka azat şehri yani soza koy havale mazlumunda zindane da İro ev soz Rojava'yı Kürdistan'ı li şahsi havale mazlum be havale mazlumuna kide şehri جبر وی بینا فرکتن انشالله به چه دیگه سپاسیا ودکم مالا بابا شباب نپاش gelek spas dikim hevala Ahmet. Hevala eylem xirati. مرحبا ريت Kaz dengete nabis. دنگی متی Tamamen an hati keremke. سلاو رزم هیا بوده بو میوانیته بو بشتروانیته براستی جی او برنامه ام ایدی وصابونه وکی قناله کی تلویزیون yani ne kutuni برنامه یوتیوبر گلک هنه یوتیوبی دا گلک هوال هنه راسته بالان وقتی که کردی بتن ایدی اوه بیه تلویزیون همه براستی جی زور 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 سرکفتی تقازم بوده بو حواله کتو واسه بشتاروانان داخل که اوه زور زور مهمه جبو ما کردان تیبت جبو زمان راستی استا نه او آخافتنا کو ام بیجن کردی همون مثلا چندا کو او نه سایا و برنامه توزک پیشکفتی جکتی اوه جبو ما گله مهمه از روژه دو جاسته جا برنامه تا گوهده دمه دا دنگی تا زور برست کم دو بیجن بس بلا yani من باش فیر بتن هوال بدران براستی پیواجو که زور قرصه yani جبو ما کردان قرص yani zahmete rastî jî pir zahmet em. Hevala eylem tu tam kudra Kurdistan'ı. Ez penaberim nîzikî 12 sale ez dervê Kurdistanê me yani welatê xwe ez niha Silêmanî me ew ji Kurdistaneke parçekî Kurdistana başûr ez bêjim. Tamam süper. Silêmanî daxil dibim ez jî. Ece axaftina me niha nebûye tune kurmancî nîne sormancî bûye bervê yekê carcaran hevokît me tekil dibim biborin bi Xwedê ama ez pir me hez dike ez daxilî bernama te bim pêşniyariyan bikim çünkü em jî her îşê me pêvajo e îşê me lêkolîn e îşê me çünkü taze îş ketiye ber me îşê zehmet taze ber me ketiye yani heta niha gerîlaya Seyîdçiya çi hate destê wan kir baş hatin kuştin baş berxwedan baş tekoşîn kirin îdî niha hindek tişt ketine ber me hemiya yani îdî gerîla çi hate ser milê gerîla bi gerîla kir heta ku wê asteyîna PKK 50 salan çi destkeftinê ku Kurdan niha destkeftin tune ne axe rast e zor mühime valla zor mühime çünkü eme hemîjî armanca ku welat dest bi tekuşînê kirin. Ez tenê tiştekî ez bibore ez tiştekî diceribînim ew xişînîkê tê ji dengê te niha min dengê te birî derket holê ku ji dengê te ye wextê tu daxistî dibinê dengê te de xişînîkê tê ew hevalê me aciz dibin çi ye nizanim ez dengê te dîsa vê dikim mesela min dengê te girt ew xişînî çû keremke ez pir kêfxweş dime tiştekî dijî bibêjim eger imkanê te hebe tu birêya X'ê Twitterê ji me re peyam bişînî ku ez bikaribim tenê ez û te em tevlê bernamê bibin ez şîrovê te merak dikim rojekî din em dikarin tenê bernameyekî ez û te birêve bibin. Kem ez ê telefona min da müşküle heye telefona min da xirabî heye ez vê karê vê demê ez karim amedekariya xwe jî bikim ez hez dikim bi rastî wekî min zaran heval hene hez dikin ew jî daxwazî xwe bêjin yarê xwe bêjin lêkolînê xwe bêjin yani ber vê yekê ez jî zor spasiya we dikim ji bo bernama te zor spas bi rastî jî ji bo kurdiniya te zor spas vê demê ew katê ez ê bigirim ez ê bo te peyam bişînim duayê ez tu îşallah rojekî dî em ê bernamekî danîn memnûn bim. Pir kêfxweş dibim hevala eyle mala te ava ez jî silav rizin hebû mêvanê te jî bû pêştevanî we hemiya gelek spas.
ji axaftina hevala eylem Diyarbûk û em digihêjin hedefa xwe kanala me YouTube'a me digihêje hedefa xwe pir şabû mala te ava hevala eylem temam e dilbirîn li vê derê dilbirîn tiştekî ku bibêjî Vallahi متخص کو زوی پیام بدم دیسا ایوارا باش شتاو دارا سرکفتن خوازم یا اب بیواجو راستی دم مروف نکی دبیگو عاجز بکی دبیگو نقاشی نخوش نباش درکوی روژه یعنی گل ویرنگی ویچاوی ببینی اما لی کسی گو وی پیواجد مشینه 5 سالا خباتید کی یک رضا خوجر ببینی یعنی دبیگو یک رحنه نکی یعنی دجمنه تجربه و حواله تجربه کاری که گوت جی کی دکانه کی تشتکی بکی دبیگو ت دانستانده تا پیره هبل یعنی آواکرنا آوایک گلکی زحمت یعنی زوز تو آوالا کی یعنی حوال کسی که حواله کبو دبی ام ترکارم نکردن بمشین گلک ولات هبو خرا دبون خبرت اشتی مشام اشتی او mesele xo çareser dikirin bê çareserî bê aştî bê gotubêj yani danûstandin ti neş kurdara neş tirkara neş araba ne farsara aynı ok bina go haberî dara got aştî û başî yani nava de şena yani ticara serkev nagir loma ego vê pêvajiyê meşin jî ev 5 sala ne îro ya 5 sala yani ew zanebûn bar heya dibêgo fikreke wa zanebûneke wa heye yani dibê xwe însan kare xwe bavî nava agir kî eger însan cahil bê xwe bavî nava agir însanê zane tijara xwe naçî nava agir yani ev zanebûna 5 salî ye ew kesê got eger şibatê de hebe dibê got ne Kurda yani rastiyek bêjî ne Kurda eger Kurd bana gerek cihanê nas bikin fêm bikin yani vê çikedê heta vê qonaxê hatina yani reza xwe ji we kesara bigirin ne evê got vê pevajîr meşin ne ji rezê ne ev însan gelekî bizanena fikirin remanin çiqa sal xwendina çiqa pirtûk nivîsanina ji bo Kurdî çi sirê xwe îşanina yani heva tava hemka zanin yani ne hêsan ev gotin însan ji we kesara bêjî yani îsa piçikê xwe şexsê xwe ra xwe rehne bike yani wa rehne neke ha rehnebûna biçûk hene dibê got însan bêje ama ne bîrengî yani yani ez serkeftin jî dixwazim û îşallah serkeftin her tişt bimeşî û careke dî jî şeva min ê xweş mala te ava dilbirîn gelek dikim stiyaben tujnû hatî بله از هاتم بس بو وی برای نه برام نخواست از بخواست از مداخله بکنم جبر کو گو رخنه یعنی تنا کرده اگر رخنه که بکه یعنی تنا کرده ملت دموکراتی یعنی ملت دنیا ملت دولت الدنیا منادیتیه اگر یک رخنه کی بچوک بکه جا ولات جوا او خوش اگر ولات ول او به وقت کرده موصورین بجن هم ولاتی به اگر ولاتی و دولتی به یعنی او به وقت آلمان بجن برگر ولاتی و دولتی به ولاتی بکه یعنی وقتی آلمانیا کی آلمان رخنیل کانسلر بکه آلمانیا وی بکه یعنی یکی آلمان بدون نبهیسیه رخنک بچوک یعنی ام دویده که اگر ام تک هم وی دایره بچوک رخنت انسان نکاره رخنه بکه یعنی به این ام نگشتن آسته دولت ام دموکراتی بکار ناینن این ام نبینه دولت این ام نبینه شتک یعنی اگر مشکلاتی در پارتی چاپگری در عالی چپ دا گلک هست انسان لکنه براستی yani rengim tete bale tamam eştera tiştek bêjim kereme xwe bêjim cihana çapemeniya Kurdî de ji min zêdetir kes rexne nake ez tim rexne dikim du dar Murat Karayîlan dibêje ev tekoşîna we ye ev şerê we ye hûn rexne bikin emî rexnê we ji bo me ders e em jê tecrübe digirin me rexne bikin niha mirovê herî bilind ê tevgerê wextê ku bibêje me rexne bikin rexneyên we pêşiya me ronî dike îdî tu çima guh didî kesê din
راسته آخافتنێت ڕاستە بەس لازم ئەوە وەک ئەو بێ بکارێکی ڕۆژانە بێ بکارێکی جێ استیفاده ببین یعنی مثلا ئەگەر بۆ نمونە مثلا ئەگەر ترەخناکێ بکێ و تتم ببێتە خۆین مثلا خصوصا و بە تایبەتی ji partiyê tim bi çep yani di tarîxî Kurdî da di mêcûyî Kurdî da dîroka Kurdî da partiyê çep tim eger tirexnek biçîk bike di tim de alî xayîn dayê alî dijmin dayê destî rast emîte ew jî mişkile ye ew jî kêşek mezin eger her yek eger nirînekê ne wek nirînê ewana bide mişkilak mezin e eger însan mesela ji garantî pirskê no her dünya her di dewlet li dünyayê her di millet İsraîl û Falastîn İrlanda û Brîtanya kijan dewletî dünyayê bixwaze illa garantî hinek di nîve da hene hindek di nîve da hene garantiyê didin yani mesela İsraîl Falastîn Amerîka û heft dewlet İslamî ketin di nav wana Pakistan bî û Tirkiye bî û Qatar bî çend dewlet ketine eger gelekî wek gelî Kurd 45 milyon mirov 45 milyon mirov cem te garantî nebe eger bes bi axaftinê yani eger sîqetê te bi Bahçelî hebe û Fatih Yıldız hebe û ewana hebe ma mişkilat mazin rast siyaben ez gotinê bidim dara niha rexne wextê ku çêker be bi armanca ku fayda te bigêje tevgerê û bigêje Kurda rexne baş e ders e ama ji ber însanê xêrnexwaz hene sirf ji bo tevgerê piçûk bixin ji bo serok û rêberê Kurdan piçûk bixin ji bo niyetekî xirab canan dibin navê rexnê de îtibara vê tevgerê piçûk dixin ew tiştekî cuda ye ama ême tiştekî cuda eger tu wana bêxînin eger te ez bixwe ez ne olîgerî PKK me û ne ez olîgerî tu Partiya Kurdî me ez nabînim ez nabînim biçûk nakim ne ez tim dibêjim rêber Abdallah Öcalan rêber Barzanî ew serok Barzanî tu çawa dibîne bibîne bes mişkile ez wana biçûk nabînim ez nabînim mesela xirab tiştî pîsatiye liyaq wana nabînim yani yani bes ez rexnekê didim rexnek wek ew bin objektif dikarî rexnek objektif ne rexnek ji şexsî kesayetî wan ez nabêjim mesela rêber Abdallah Öcalan dirêje kene ez dibêjim tiştî hene gur nirînê min wek yekî Kurd eger vê tevgera vê rêxistina Kurdo temsîl dike ez jî yekî Kurdim û ez dibînim bi pêşketinê de tesîrê li me dike eger tim vê xîtaba be vê rîtorîka be vê ev xîtabî dibêjin xîtabekî xelet e tim em xwe dixin niha ew xîtabet ez dibîsim gur ez dibînim em lazim e xweştirkora da bixînin bêjin bi tirkora em te ser we tehdîdê nakin em ser we gefê nakin em ser we tiştekî nakin û her tişt berbipa çi ye yani ew ne tehdîd li me dikin ew ne xeterîn li ser me ew ne her tiştî xirab me dikin heta niha jî tenazil nakin Kurdistan li Iraqê Kurdistanê Iraqê heta niha nabêjin Kurdistanê dibêjin Bakurê Iraq yani heta êster navê Kurdistan yani mesele ew e lazim e tu dijî dizanî نلبر ومقصدم چی بس یک دقیقه مقصدم چی لازم اوانا ذهنیت خو بگاورن اگر ذهنیت خو گاورین منتالیتیت گاوری منتالیتیت هات گاورندن تکاره ور وک مروف نه او وک ای مروف لوجيك جام هاي هنك لوجيك هنك ميجل جام هاي تكون باخفي بس اوانا هن وك عشيره كومبينه وك يعني وك دور خور نجات پرست نکنه وک مروف نی نورمال لوی دنیای و وک هر مروف کی نورمال با آخوه اف مشکله و مشکله جام خوجوان رو دا بخن کا کرم که داره راستی جی راسته هبال سیامن گوتنیت راسته مخابن یعنی دوی شوه هبال بدران جی گوت یعنی دناب مدى امجی بشکین روشالات نابین ملت روشالات نابین بگشتی جی رخنه و مخنه قبول نکن اب راستیه که مخابن اما لی تشتک جی هیم ببینن یعنی مثلا ایکو از چون سر روژابه ایکو تبگره شورش روژابه کردستانی و قصده و یپه جوپه دوانات و خباد کردن شهید دان تو زانی زحمتی دابون تو چنبره دابون تو زانی یکو رخنه دکرن جی حمول اوروپا و لباشور کردستان رویا بون یعنی گره من هندک تشتاجی ببینن یعنی گره هندک راستیاجی ببین مثلا اگر انسانه که کو بروی شهید کتبه روژابه کردستانه و روژابه کردستانه به دناف شورش دا بلوی داره به حتی دناف شورش دا نبه دناف بیت افگریش دا نبه کارا رخنه بگره مثلا اما
هەندێک رەخنەنە مرۆ حێز دەکەی یعنی ئەسنەهایەک و لە ڕۆژە ئەوەلی بدیتە لەوێ ئەوروپای کوردن ڕۆژاوای کوردستانن لەسەر فەیسبوک و لەسەر سۆسیال میدیا و دژی بێت تەبگەرێ خەبەر بدەن نێوە هەموو ڕەبینە کەسێکی وانە دای باڵێواژی لە ڕۆژاوانەمانە یانی ئەم یەک دوو ji bo Bakurê Kurdistanê jî aynî Bakurê Kurdistanê mixabin yanî jiyana me şehan şeha cihê me germ me serê subê radibin avê me gerim heye em diçin xwe dişon û derdkevînî şêxa û şevê tên ser sosyal medya dibêjin ya û ewilo neke ewilo neke ewilo neke ev yê jî hinek zehmet e ne wilo ye yanî heval siyamen yanî ji bê dibêjim bi rastî gele em hevdû qebûl bikin rexne jî qebûl bikin belkî heval dilbirîn jî yanî gele care hene insan hene nikarin yanî ew ê xwe jî dixwazim tiştekî dî bêjin ama nikarin wilo bînin ziman dibe ev şaşî jî hebe ama em gotinekî pir baş kirî şev gelek süper ji bo we ez gotina xwe bi dawî bikim ama ez bawerim eger dema ku em gotinekî li ser hevdû hez nekir pir em ser ew nekin yanî ji ber ku babetê me pir xweş bû bi rastî îşev me pir qezenc kir ez bawerim me li hev kir hêvîdarim ev car cara wilo çêbe be pir xweş bû hevalê Kurdo bû hewkî bû heval bedran ew jî gotinê wî xweşik bûn heval dilbirîn te jî heval siyamen bi rastî jî yanî ew xanimedî jî ew hevalê me yê Sulêmanî ew jî bi rastî bigorim Azan ji bo me hemiye hebû me hendek tiş li hev dû fêm kir hende tiş li hev dû fêr bû سوپاسیات دکم بس مسئله نه کسایتی بی مسئله من نه مسئله یک شخصه مسئله من فینونومه also yani هناك عالم يعني أفا تشتكي مازن پر أو بيا پر بلو بيا يعني از قالك دي بينم نا مسألة كسويتك يون فلان هفول أحمد فلان حسن فلان أو نا مسألة كسويتك مسألة تشتكي بلو لازم إنسان رخنة قبول بكين هر راب هبال سيامن ترى بيجم تشتاق هبال بدران زانه همو هبال زانن هبال سيامن رجع أولي اف بروسيتس بكريا سعيدزم نيجاتيفم ترسي منها مقوتياس قبولنا كم دترسم باوريا روست حقيقة حر مروفي لازم ترسيخو تبيجي تحرنه إما التجربة سوريا بتار تجربة سوريا اشتارو هنكي بيجم إسرائيل بلكي هنكي سر إسرائيل نزون إما أم لسوريا كردي سوريا بلكي أم باشتر سر وسر إسرائيل زونن إسرائيل دولة عرب همو دجمني وين عرب دينو مسلمون طيارة حتى بريوي 20 سالة فروكا نقارن جا إسرائيل نورمال بچن هندي بچن چيني نقارن بچن إسرائيل 6 ساليد بنتم بنشار دايم دنيا همو دجمني إسرائيل عرب دور وي جيرانتو همو دجمننا 400 مليون إسرائيلي نقارن كمني هنا إسرائيليين وين بچوك نقارن لأوروبا بكيفي خو بماشن لجودة نقارن لجودة لأوروبا بماش لأوروبا ها وش ديسون لإسرائيل ديمقراطية هي لإسرائيل حروا جاي نهان نتنياهو هي جبوا $2000 ويدبن محكمة $2000 ياكي $2000 أو جي هدية دوية دبن محكمة إما لسوريا ما تقولش دنجي شر بالانترنينا نهانا وقت رخنية سوريا حكومتي دكتاتور بعث نا وقت رخنية نهانا رخنا نهام شر دكن لقل إسرائيل أردن جي أو هادقوت مصر جي أو هادقوت إسرائيل بيش دكات رخنا ذكر حر شر إسرائيل نبو إسرائيل همو دج من إخوان ده شر كرن دنيا همو شر ورادك ورخنا وديمقراطي وحرش سولر أوكتة سروك وزيركتة حرش سولر شما إمام سروي ذهنياتي وق بعث بمين وق حكومته بعث بمين وق حكومته شما أم نوبل ليبرال أم خيري قبولنا كان أو مسألة أو تشتكي جوهرية نا تشتكي يعني نام مهمة Peki bibêjim em vê mijara rexne êdî bidaynin aliyê ki niha No em najbu kesekî no em najbu heval dilberî no najbu dilberî no bişek بعام yani em ew bî بعام bî najbu yek eştera dibêjim heta Dawîd karî rexne bikî bi armanca ku çêker be menfaetê Kurda têda be qet ne mesele ye ev dawe bandor li te û zarokê te û malbata te dike tu ku dire cîhanê bê jî heqê te heye tu bibêjî قدر کردان باندور لمد که اجی فرده کی و جواکی ما از رحنت کم البته کاری لی جانان دبی معروف هنگ تولرانس نشان بده وقتی کو پیواژوی کی دست بده که ریوبرین تفگری جی نزانن آلیگرین میلیتان تفگری جی نزانن حساسه پیواژو حساسه ام نزانن tam ber به کدری و چنج بر وی کی ام هنکی دکم پانیکی دبی کو معروف جانا حواله خو بشکینه دبی کو جانان انسان کو tam بخوجی بواجو فهم نکر مشترا بیجه وقتا رخنین وانا نایوی معنی کو اف هلوستا تفگره یعنی کاوسه کی هه مجدومان هه
وقتی که هنکی آف زلال بو وجودمان داکت و دمی مروف هودو دیسا حمبز دیگه قطنه مثلا تو فرد ویجواکی حتی طبعا بدران تشتكي ديجي هي يعني ام براني ام حموجي كورت او ديكن دبيجي قي امريكا تيدا هي اوروبا تيدا هي يا راستي او ام نظانه بلكي تيدا بجي يعني كاس نظانه مثلا بلكي دبا امريكا قوت باش بكا كم ناخوازن هيري شيوب كان مينا تشوا لعزب الله تخن لايران تخن وتخن جرا ونجبركو روجافاجي تشيبي بجرا هنكي دوركا بنجي تركيا هل تجدب عم نكارم تشتكي بش كيت كار السي اي بسروغا بولا امراري رون نشتيا نقولوا يا ام قربيجي ببينن يعني تزاني كيت كار مثلا اوروبا بهوال مراد قريران وهوال جميل بايك وانا نر نشتيا يعني تزاني از لغوري خو اوجي يعني ادبينم يعني هل تجدب ام کتنه نوا پیواجویه که حتی منفعت ما نکه و ضراره ام تیدا بچن و یا گوتنه جمیل بایقه وی روژه گوت یعنی گو حوالی ما پر رخنت کن گو ام جی دول ما هاتیه کرن داخوازه که هاتیه کرن ام شخوره کتنه ناوی ام دچن حتی کنگی حتی که مدید ام دکمن ضراره ام بیجن ستوب اما تمام گلک سپاسس مجبوره درکبم براستیجی شباش بو همو حوالو دوستین کو تولیبون يعني براستيجي برنامج نقولوا بيويستن يعني ام بين لهف بيجي انه نا روجافا هي باكور هي باشور هي روشلاجي هوا وجي تشلوي شاف نولا يعني هفانو ودمي ام روجكي كيفش بكن هر هفته روجكي اما بشرط که هون حمی ورن تبلی ببن 5 دقیقه 10 دقیقه باخفن در کیفن دور بدن حوالی خو دلبرین سیابن مالاویاوا دارا مالاتیاوا دیواره تبمینه خوش سرچاو